Misa Akoma dance your my yet to me just now. Akoma 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 near the middle to Akoma Akoma near the middle to. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa run a bisa. Mr. Akoma 87.9 gentlemen. In baby, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, eh, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akwa can now. I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Ampa doctor ya akra no talk na akra no nwuye na baba na enum ni ade nyinta akra no kwa yetwa no da ho da phone so sisia doctor ya akra na fe chade ne mba doctor try so wo ya na chade ne titika mase etika miyem nti na wo so mo rashi mitu theater na ye koye DNC theater na mo de me koye DNC na mo koye na mu odin pa because DNC die enke yi me ma me say okoda baby yedi mi free labor odd eko theater 11 o'clock yedi mi ba ahwache 5:30 ntini mu odin kra even mi kwa yedi mi kodu ehon de wi ana pains ana meeting nti omu koro film ntade omu ye nyina mi we hunu ani ye bom meni so eno nse meni so temi mbisa se ma we ya me de ye This time ni nyina besinne ma 3 good years ni Bra Philip Nchini Timpo. You don't go to hospital no be Ochia hospital those no do me the phone no. The line 3 no do no Nchini Timpo mbaye mbebisa say. Maybe wawo. Say wewu. So tia say so didi so ye den onye bida. Na me ya adoma me mochinchin kakra no. No fa bi bewu na me nuamu bi wa shaman. Me ofa ma bi wa shaman. No mbaye na me say o susisi de me ne mo besan akwa akra because dia edu no say kwa na meto am life so nti me no be kwa asha man bi na me ni nuanum koye nti obaba ko di osu na chi I say menyini cha ne de ba oni me nyina ye kese ne ye nyina ye pe nti ma fa ne say me nua me ne bonkom me aketo anso me ne bonkom ye bibia nti da ko me ho na me sabena o me ye mfre bra Philip number ne ye say e be kwa na no so okay sister ye mfre she ye fe ya mpa na edem topic here na me nua say hello bra Philip nua ne kan de dey say obi onim no ne nkomo bra Philip no say yes et say o say ye basa brende na wo fe no a onfa mpacho de okay me na me fe ne kra na number ne nkonti mi jai frɛ nti ba wo nua ne phone frɛ ye de ko me na me fra na nkonti mi jai number ne frɛ kwa na me frɛ mi ta say see mi tim pe ko pe say ye mfrɛ no na me ma me nua ne de ne line e frɛ na ekoya opeke ye me nua ne kasa na o say nti won kai me na oba akra o je me number you no mi refi o na o use WhatsApp na me nua ne say mi use WhatsApp no say okay use WhatsApp dia ne mpe say ye video call e wa no starting say oni me nua ne kan odo nsem ne ade no me nua ne direction say o te obo asisi o te gausu extension intino dabi start se kwan a wonua ne fa so friend no e di asem na wonua ne kan ya wo beji tu mu se woni na hia pen mi nua ne frɛ ya no say hello bra Philip mi nua ne boni din prekope hello bra Philip no say yes mama and I say good evening I say good evening et say no say nyame adon say okay mi nua ne bisa ne say okay mi na no say I say me dey abna onkai mi Irene onkai mi no se dey onkai Irene mi na oba akra na o je mi number no se okay mi shada nkai na wo WhatsApp line na mi nua ne say no say ne say ye nye video call say de be ya mehu na o start say o ma mi nua ne direction mi nua ne bisa say na sisi he na o hye no say mi wo bo ase gausu extension no na mi nua say sa anti me de na mehu no start say o ma mi nua no directions send the following weekends no be ma mi nua no aba obo ase ho nti I say
conversation ni mu no said the mo kasa fa man so makomem na nka o se me ye din na nka ye trace ni ye kwachi no na I say na me bu ofu too much na me kasa ye na me ye ni say sana wo de nam na wo de ye nkrofo nya me betu ya ukapa eno hu say ye mia na o ka when nya to boase when nya wo bia 3 years wo hwehwe no awu no na nya me adom wonu nua aya pam no afre no ma ya kwan no afre no wo che na kina kwan wo mehia no wonu nua ya kwahia na so no bodua mu wo so no na wo pe na me migidi ye se wo da so do no nti na wo suro sei bia ma cho men do de na men do na it say asam na eye me ya masametena se na me dwon me hu se obetumi akunipia sense nka sa time nimpo no ontwi ni tikura kakrambra na on be se me wo ye se mewu se maye dei papa ya me ma me dia je sa papa we sa me kai sa time na oba ho ansa na me koda hospital wo tia hospital ba mountain nkan bi na afi ase o ma me chop money onya hwe na me friend am ka cheze bra Philip we call hospital no yesi mindidi ye mi moja wo form ni adenti mindidi ye nti o se o ma mi didi na fruit so yesi o se mindi fruit kese na me kan sa me bone nti one day ye wo hwa ewia na ewia bopa ewia gede na season mu se ya ese March se ya emre na emre aba ye ho no March season na emre na aba oba ewia gede ne oba de because say wa mfane ma amadia na meboa ne ka ne to mimilo memo ene ototin tomato bibia bi e ka ho no de bai oba se ewia gede na o ka cha ma mi so pe banche ne pe so exchange ewia gede na ma me de ne ko afuom ma me ko fa pe ne we ne bre no my sister penny free mu last 2 years sa my sister ne se me wa akra nyina o frese oba my sister ho pen gidi okojina kwa ma koto mre bra Philip ba oba obeje ma mi kotu banche oba obeje oba so penani mi wo fa ba ku fie nani wo ho oba mi na mi di nanim ni akotete nani ni chese said the relationship ba mi ni ntem any kwan say obeye me boni mpa nka fa sa kwan we so ye me boni sa because ye fie nyina obia gini tum ma me fa ne say ma mi ni babema wa ngo babema nti ono de wo ye bema na opie ni fie a ofa o say ni ba preko penti Philip de me fa ne say ni bibia enso na o ma miska say da kumpo ma ko ma mi diwe na o ma miska enso ma mi de oni say Akoma FM 87.9 wo ya ma bema wo be wa ne ba enye sa do ye keke wo ya ma bema wo be wa ne ba up to now Philip and me and Trinity ma satam na mu aye den pa me koda hospital bills ni ade mi boys kanu kakra mi ss no mi ko ye adwuma wo sunyane big dreams mobile banking mi boys kakra no na be ye enterprise ni so mi boys kakra no ti mi fansa na mo ska be 70 million da ho ba na me fa me nsa enka because na me person me establish me ami business na me ye me ami business nti na me fa me nsa nka the time some ne ba san ni se me be me frena me nya no sai ska ni bi na me ko to ton kwala ne ma bibia da ho wo me dem sisi a ma boa no dia dia kata su sisi a bi sabra me ka sei eno bi na ye me ko da hospital 1 week 2 days so se sa sikani bia na me ma me die mi medi me papa mbapa betina ho bi because said the ade ne ye na mu ode pa na me gina owo ne nkwankwanta nti mbapa so kotina nso ifie be se 3 days no ni di na mbapa fo so abonti so nsuo kura na bi nka mbapa ho da e wo sa ade hu because o pre me nkwa ne ba na o pre sa kala de ye de ne to ta ma ye se rashi makoti ata guy na o twa picture ne to me phone so akra ne picture o ka chem se me papa aya ade ama ne ra ho pa because papa gina akwala ne ho na papa kan tam gu akwala Akoma FM 87.9 Kumasi ya taichuku minimi se ba bia wo bia so sa pepepe na wo so taichuku ya wiai wo ba betie ensem ahodo na onso de bi ayasuade e wo de bi atu ho fonti ba bia wo bia no kaya ho join ye wa Akoma 87.9 FM
YouTube Akoma 879 FM bomodi and subscribe yen page no na me notification bell no so press one you get notified no ashama for front so to me enya bi ahwe Facebook no like yen page no comment nya afa bomodi ansa obehye Akoma FM 87.9 Kumasi bremo kakra na update bi wo ho a wo de be mayane ana update wo ho update wo ho enra asem no so ye kowie yie na enye easy ababa wa no na wo pe be ma ne pa o wo pe na ma oye no ho hwe enye yie enti o ka che atene And a second story, no, dear, or far Imani Abuno. Or far Imani Abuno. Was it, Mamma? Dear, in or penny pa? Abudia 1 penny. Abudia 1 penny. Or pay Ima? Now you might dear. Or transfer ye said, Akoma FM 87.9 Kumasi. I feel more, yeah, I was Abutian is sick in a face of Matibi. Dabi. One kwaya boshing bia. One numadrobia. Nemono, Womunu, Imano. I some year. Never be young. Yeah, no, see, you say, wait, say, you much in Mutania, it's one number group, and what didn't send a command. And you won't say you make us, and you make say, or yes, come, or who say on him 2 months, 2 weeks. Yes. Or also didn't share no rules. It's now a very day. What one also didn't walk Akoma FM 87.9 Kumasi. Lady Nifene Kata Akoma FM 87.9 Kumasi. Was bra wo kasa wonyemo no. Na me so ahwehwema so kakra. Enti brani enkodwa scan. Na mi hunu say ye pepepa me amedi amagye no meba. But wo hu say iman sam ye. No transfer nyinsem. E de koma ima. Na enra abuse or the natural blackness. Only in free war. No, Abudia me Abudia me. Only in for no in Casa no one sending Sicano at your Montian you. What natural blacking into Wanyano into Abuse. Yan catch no one in free war. Some you betting you sending Akoma FM 87.9 Kumasi. It is one who say a boa payen son or the Comema. So obey Abu free hopper, dear only Abu free hop. Enti ye de ye ni man kasa na onfa akura ne san kɔ enko tena yi masoma yi man san hwe no ana wo pamu kwasia na sabia so ni fie achi na akɔche no ena Christian na atene na ode wo kasa na wa sheda di sun na ode ni tiri esisi from na ode sun na ode saa na wa ye ne saa enti atene die kwasia buo eno opeso obu yima enti amama ni mienu kra amama ni mienu enti abu Akoma FM 87.9 Kumasi wa de hwe no wan for na ma no se wonyi wu mfiri wa na ye kan ye no mu nsem nyina o se wonyi wu mfiri ho enti se wono akọ wonyi wu mfiri block list ho no wa blocking no wo se wonyi no mfiri ho wu mfiri wa na ye kan ye no mu nsem nyina ababa wa na no wasi ni tirase ona da so no ona da so no wasu wonyi ni mfiri ho onyi abu emfiri ho enti se wonyi abu mfiri ho abu so tena wo ba bi na dwere wo ho na se yima baje wo ba na hwe no a okwa na won hwe no na wo de wonim se wo ba en wo pese hwe no wo pese wo hwe wa ade na wo ba na pese obe hwe no atene e ma bi ye fu Akoma FM 87.9 Kumasi ye fu na eno a wo de betena senti na wo de na wo so wo mpaja wuti na ehwe ayi no wo kokuru wa pampam na wo de hwe no na wonim se yima wagimi yima mi de mi so mi tuufo ade na wo de aye wo no obetumi asa akofa bi afiri ba bi de abayewo enti wo hwa wo hu yie enje ni biam akwara no onfa ne papa de enkoma no enje hwi mfiri ababa wa we ho na ne hu ehu eno ye kan ye no mu nsem nyina onyi nsem ma ye modua wo ho no ababa wa we wo ba ne enyi ni tena wo fie nne enyi ni tena wo fie china ye de ye so so nsem fon ye be kan no kore enti say wo se wo mpe no kore de ma ha na ha de no kore nko a Akoma FM 87.9 Kumasi ba ku bi wo ho endi agisa china eno de china eno de china agisa china asem no mu ede
emu ede na me mpese me ka ne kase akwa bi se ba me ticket wa bi o se wo de ne ka bra wa mo aton taxi no de ho krata ewuo no o de ho krata ewuo no so de be ba be sia me ya bo ne ocean don't come me ne di atene ka adoma da so akodi tonga oka locals o de ne ka bete eto obi anya ready ne refi se no no odididie me pa cho chenya wo nyina mo mra na ya de adoma da ka bi so owie ya Akoma FM 87.9 Kumasi mani su bidi mi ana ma no drama ozi we dia mani su biri me hunu dia me keka na ya mi a me ya bodoma na mo ma hwehwe ma adu kaka wa ya de eno de ka se china be ka ho asem o chenya mbo a wa ya de bra na ka ni si ha ya be ton de wa ya ready bia fa wusi kaka ho na wo de bra ni e to ne 8500 adoma da so na ka mo hunu ma to kro na wa wo behwe yi asa wo be ma no peja wo say hey kwakudo so kana ho na me de menya kwan enti nya me ya doma o china shi Akoma FM 87.9 Kumasi ade ayo ne ye yesi ayo ye be ye ne kama yenim yesere pa yenim efe pa sere pa e ba se ye mafia wa ye mafia wa wo hu yese hu yese ubo we no ubo hu se ye hu afa ni nyina abutu na tekro abutu ama ye so ye hu efe pa ye mpese sisi ye na ye ntina yie ye ntina wodom na enye so ye mpese sisi na kwase bia nyame sha na ekua kokko na wote ne kan se no wode update de so ode emaye no enti hye so Akoma FM 87.9 Kumasi Nsem eno so eda so mon hye maye Maa Akos grade family eno so ye de atoso mon hye emfa emaye Akoma golden ladies Amsterdam mepacho obi a wo pese wode wo ho bo Akoma golden ladies we ya Akoma fan club kese pa ya ma Joyce atene wo Amsterdam se yeguso ya yetete fan clubs no enu nti won so wo ba bia wo bia pesa wo ti Akoma fan club bia no wo betumi ama ya ye aware na che se ya tete Akoma golden ladies enu ya Akoma fan club kese pa ye wo Amsterdam Akoma FM 87.9 Kumasi numbers no enegu screen no eso no na ma forward e de ama ye penny ma Joyce na fe wa add up na che se ye tete kwa no nti obi a wo pepa so bebie Akoma fan club ewo country bia so no o send a message here na fe ye di nkomo ne ye hunu sade ye besi aye no de afa na bibia etumi abo afa ye nko na Onua TV edem Rabi 1 TV and afa so o Sacrum TV so ubenya ne live TikTok edem live ya eno so betimi ahwe wo ho ye nko na meni mituntum se yi obi amenya no ha enkonkodi enkomo asem no aya asem no areho enu titai chuku na etie bi oba me mo ha wie Yes, na pom te saying Yamiado. Within The Meridian Dako. Meridako fi ne bae. If you are so much on quanta. Asunoma son kwanta okay. Ewie Black Beauty one yetie wo. Ewie boko so nye boko sa. Me wale be me bia. Na me de minim se manya me dofo. So ye be ibu nsampa na me de me ho ko shem. Ateti no how ne amani hu na be ma de me afam. Ama me gina ma bra bo ateti akansa. Akoma FM 87.9 Kumasi Ya be ma no Cape Coast. Adata na me kotogo ko fantoma. Ti me dintuma no ko trek na me ko shia no. Ti me shia no minim se me shia me kuro mu mfantini. Didima no ode me ko me kuro. Ko hu mebusuafo. To ko hu mebusuafo no. Na o so ope me be wale. To mo ma no 2 weeks, into 2 weeks no. Na ode na busuafo bae. To ode na busuafo bae no. Ana oso omo so mbobo kokoko. Ti abusuafo me be wo fa no mo se dabi. Mo mbobo kokoko na wonko na wonsamba. Nti obotom ya ya de ho ade na fa nko. Ti o san she 2 weeks. Akoma FM 87.9 Kumasi Mbe me ho ade na mbodi me koy. Na ma ko ba ma nde me koy na ateti ne ne ya wode me afam. Me so na me maame o me ya kwara na maame wuja me. Ti me sister penny na tete me. O ya ma ya de na me kobo abusua ma na mo se nya hwe. Ti na ho ebe yi kakranka saa na me ne na benya nkwala nyensa. Enti nkwala nyensa na di tu betena Kumasi ha.
me nuanom bi wo Kumase ya na me nam so na me tu betena Kumase Maa Akos betena Kumase afede abraba no kura de kane no kura wo ye no kura afede wo miamu che kane no wo hwimu a Bible so be nsia na me Akoma FM 87.9 Kumase ono akwa na waba na me yin se me ba otoso 9 enti me ba otoso 9 atiti ni eni ya ba ma di me fam o ma chop money me ba be ko school amia meto books amia meto school uniform amia me ba she school atade kura na papa ma kola sika na o se nyam na me do ko school nti me ma me ni sika me mfa nko school ma ma chop money se fa ko school chisamia me ni bi kura chisamia enti me ba wo kitwa no me hu ni wie hospital be mi a me da de sign na me da de sign me de no adokro na me ton da de sign 1.2 na me Akoma FM 87.9 Kumase ye yi mi a me bedu fie no na wotwemienu anadwo be 3 kwa mu se me ku yi ni niam bobo obobo ana de ahye fie ra bag na me hu ni se adwembo na aba ntimti wona me bisa nse na wo yi woni o ma wo kwan o se won hu so obi abebo prum na yesi ye koye dwun o baabi ti wona menya na me baba ya na me se kohwe abontin ti baba ya no kwa abontin na me bisa nse de ogina ho no bopun no mu nim no se ya bra no se ewia mu ya o se o mo koma nso akoye dwuma me na me se yu na me se na ye mande nti wo kwa mankola ne tensiri no mo fa nko school se me ni bi wo ho me ni 1000 kra ho me kan 87.9 nti o pepe ja na bag no yi ni fu no botom no do to na me se na fun ya wo ya to wo kwa se no na ye be frɛ wo so o se me kwa metobi enti metobi no afede o de ne fon to wo na opie no koi mi ku ko ya me ni se bia o kwa bia ba ma ne me Maa Akos na wotwe aba na wotwe mienu aba na wotwe miensa aba boso mi aba be me ma ne me na wotwe mienu ba Maa Akos afi na ato ani ne ha ne na me ni se komo de kura ma wotipaye me titumi pa me sa Come the wa we did ya wuti na me wo fufuro nso na hospital no mo si me sugar wo fom ti ayi na me da fom kum na me ya twinso egu me so na me da fom kum yesi me sugar no so ba ye ya chise medidi aduane nso na me nya bindi enti seconds na je se me ni so bri me na me da fom ti wo se me di akola na wotwe me me chichiri me ba hye me chi na me ba ka etia na me ba ji nsuo tom akra bo so me say na wotwe me nu ba na wotwe say me Maa Akos that day no me do ka eja go me bushi ama ne ma me so ko hospital inside wo ko me ko ama mu di nsuo si me so a nya sa asema me ka me sika etia ma ne ma dwa na wa ye wo mu no me si me bushi na committee me ngira me na so me bushi mu ni na wo hwe me na wo fi o se na wo fi na wo hwe me ye komo de me ho na ma maduane ntamo a me ti me ni mo bia ho a me ko bo obi pur maka se sister komo de me ma maduane me tu anso me fale ade pa enti nya ne de baba se me so apia wota no enti me bushi fa na me ba komo de me baba ton so me bushi ye e mama ne peja me ko to hospital enti sister ba ko sa sister me your sister ku ya nya me hira wate sister erade be ko so ato nkwandam ya me be hira wadwuma sister na tua me hospital be ne yi me fi hospital sa di dwa to ba yira nwa o si ko di na ho nkyene wate me di nyama ne ba fi ti me di ba fi na wotwe ba ko na wotwe ba ko kurandu me menso didi ti say na wotwe ba ko kurandu aduane ye de ma mu nyina ha wonu aduane kwa matema nkole o si hey ma mama nko me na mama nko a janye wawu o se ma nso me ma nso me atetiye mitimi ka bangu na me de abonsuom sanse nkwan sika me de baye nkwan kura de aduane me nyanti mi te bangu na me de abonsuom no medi bia na ma no nsuo na guso no ma me kokko na meka me nya sika me de koto sugar no me hye me dam ni kokko na ya emu pia me ntumi num sugar no ma me ntumi ntumi emu pisa na me hwie nsuo gu na ya tse dokoro hu nsuo ansa na metimi anom na manya no fu nsuo de ama me ba kakanga kasa afi me du ba bia me simi ntumi sisa pia wotana na meton ti me de mba ne ba ko adata no manya 3 weeks ti me yi nsuo na me de ko achi san kakanga kasa buwa me hye no oto nsuo no hwe akola na hye me che o se Francis san kakanga sa na me didi musa na afede nyame ha adom aduru abedum pempen so amedi ti afede de be ni se mesi niam Maa Akos nyoma sie nso me se ase na afede na ye afedu baby na nsab de wudu babia minim hepeke kura abelande wo kura wesu wudu babia obi ase niam na miama si ma de
Ukoba udu ha nyama no nya ya de ba ma wo. Onso hwe osi we mi amesi madam di sika na kodidwa. Ma ko mitimi di mi yam ko mi chini fitia na pakop ma ni me na mi gira me na so na mi ntimi. Na kakanka sa nyama sie kakanka sa. Ne ni kwa sa me ye kwa na me ye. Obi eni kwa sa me ko bisa ne busika kwa na me bisa ni edi matam. Ene ntam wo metie de edi me ya soundboard. Me nko na hia kyekere me yin edi matam me fa ha ne atene ensa wo so me fa ha ne atene sister na ne kura adwane gya na no ekọ no de owu ye ne kura adwane gya se de na me di na yira de ne kura adwane gya na no ekọ no emu kom me ma ekọ school a me ka banku kola ne me ka banku no me twumeko no mo adibi me wi na ma sa kyekere banku bi de a show mu school bag me si ya ma break mo nko ba bia mo na hofo mo nko tena ba bia obi ani na mundi na mo no musongu so ebi wo ha gari ma koto wa mantazi ne yafo nkola ni di ofia na ma san chiri bia show mo bag mi se muko school a mu da mu fa nkotra ba bia obi hu ode basere mu nti mu fa nkotra ba bia obi ehum na mundi kakanka sa books afide o ma kwa mo sa bia die books a meto ma kwa na afide na me da ho na me ti ma adwene mu nyina hyehye me kwa be na ma fa so a meto busi be ma su kura o chese won fi mi kura sa me nipa de ofra ya once ofra pe o se yan kanja me se baby o wono nya adwuma nye na no kura no de obedi kura ho ode man ne nipa na ofra si de phone so no de am ya kura o se flash no nipa na nipa no frɛ no o se onya adwuma nye nti nkra ode ma me an nti me yan kasa me mbɔ me ho so na me hwɛ me ho na me si yo mate me nya asɛm ya ka kyerɛ no tiende mia me de mabra bone na mu kakanka sa na me de na mu sa ene ma na mesi ditimi chia asoma so kwanta ba ayi 4 months nya mesi nya kwa ne shwechi se se me tie me tena ha cha me chinka se nyina ya me ya me tena ha cha na me chinka se tise me sori gina ho ansa na mato me kasa so emu atete ye ne obra me be committee me di me be ya me be na be 3 days akwa na ara ne sa 1000 kura me de koto para sisa mo kura me ni bi 1000 me de koto para kura me ni bi akwa katikiti me hye ne ya sa me hwe me kura na me wira ho sense de we me mesi te me ne nyina afonfon committee me di nkwara no na de entity ya me de man kwa entity committee ne kura na wo na aduane wa bonche kura wondi 87.9 nti ama akasa nkwara no ho kakanka sa na me de na mu sa ma ko me hundie se me hundie me nya ma brabo to le bia me timi tena sa adwumore timi bam tirim ana me fa ma brabo nkwa wieye na nkora nso sa me kwaje omo ho mba eden bibi se ne poison mu no nware nyina na mu fi atatefo asase so but me wunzu me huni sa tamu so da ho nso twa me nyesa me kwa ne sa se ize keke me wu no akoda me se me wu no akoda gama ko nyesa nka me tie e ka me kwada da because abrabo asase su pa de me tete me ha because me huni me fa ma brabo nye biem me ma brabo nyina apim me ni ba bia me fa menya mmoa me ni ba bia me fa menya ni da so ayam se me ni da so kura ni ho biem me nim de menya mho atete ye ne wo hawa me namu me hu de me nyama bra bo nkwala nan metimi trust me bi sam hu se ntimetimi esi me dada mu biem na nkwala na we kwa be no mafa so no meye adwuma e de yatimi ahwe nkwala we kakanka na me namu sa ne masie kakanka to bia na mahwim ene ere mu obi ni madwuma meye ene me kwa obi sam se me kokurum bi na me nim de wo metirim sansa me kwa kasa me sini ma ye de ma so ba ka me din hu nti me kwa na eja me chinchin mu sa me chia na me ye binya na komedi me di bebia me se bra komedi me na so ko to eja me ushi obi na yo tunu ko to ko na ama ushi obi nsu na eja o se Ghana de se de ayadin o se jitrisi de nya be se tanzi de na me de be fe na me de be to aduane ama me ma no ade be chia na me yem hihye me yem anka e koda nka ade nche se me nko particular na ade be chia na me yem dwame kata do ko me to kata do so me timi na me yemu hihye sense ade a be che no me hu kwa mafa so metimi ato menya bibi ato aduane ama me ma no teti sa na me de na mu mako na be ma no ye friend say o de Robert Kumsi ofri uiti wo ya fantini fanti krobes na free adwuma kwahiem na be ma no so efri hene o fi Cape Coast o papa fi Cape Coast no ma me fi Osudoku okay na mo worry ye mfie say ni 20 years. Baba penny adi mfie say 13 years. Penny padi onu ofiri mu.
She's a penny to 17 years. Then. Oh, yeah. But in fear, son, with him. 2 years. Nti oh yeah on ho ade so Me pa chai wo yeah on ho ade mo betra ye ne brebe na atete no wo hu no ya adwuma ben me hu no ya driver na wo se wo ye den na wo kwa hene na ade hu no 87.9 Kumasi e ko chinchin contract fa na bo sa jitire no oh jete ni de me na me ni e den dada na me sister so ton na mti no na mton mo na mton anti me ton ya me be sha akra me hu se togo kwan so no ye no na me so me dem hoje mu bi na me kofa oh okay wona be ma no nkwa na wo ma ni nyina na se wodi kan obi ansa be sia be ma na me wo mienu me din kan ni muslim ni bi wo mienu na yete no na busuafo no so muslim ni no hwa me pa so na busuafo no so obsa me ni muslim no wu 20 mponya de on be pene so mo wawa esa de no kra de ya ne fri ne se wo be hwa no no wo be hwa ni ya ye nyina sa yi etire so amsore me ni tire adwuma ko wa tete wo sa no de uti akwhye de wo mpemu na afi atete no obi aso yi nani de ama ho to aso me ni tire adwuma ko na ma me nya bi wo so ono de on pese oba bebre bebre na me ni be wu mienu afi abusuafo no ono na chi no wo ya no oba na wo akofa twini na wo akofa mfantini wo ya de ko wo ya no ho ade kura no a wo wale no kura no a obesa kwa asole nsamle de bebre enti abranje ne de wampamia na me de atete na de film fa se me hu ni wu 20 kura nya ade a oba pene ama na wale me ntimeti wa me wesi mita timia na me fi ni nchen oh okay timi fi ni nchen so anfa nkwala na mame oje nkwala no ekomo ono no ma Akoma FM enti ye hwe ne sapia ware wo na okasa atete wo haw ne amane a wode ofemu wo ware wo no edimfie sen ansa na sa atete no efri ase na atete ben so ya fatu asoma ye edimfie mienu edimfie mienu na atete no sama ko ba ma ni gina hana me kase wo tete mi a ahwa ba bia be ka kwatere me yesi menye snake and glass oyanya twum ni tirim na dunyi ya woni tirim o ti ha woni de beka sasa on ka wa word mpo ba to so le de wona adwum no obeye no wano a no obeye sa nipa o timi siasi mi panti nyina ba bia ti sese nu o yesi ni wona si mi wo yo na si mi niema nti o si niema sa ewiem wo fo bia ti betwe si a bi se de wanya kunu nti na se odwane jami na msisi mo hunse na be ma ne sitie me ne batena ha osim ne osise de ne kunde no otumi fa praye pra otumi fa bakati konsuo anya ho kire ntine bia ba na dwane agya wo na pa se wo koye adwuma de abehwe me de me hu ni se me ne betena so okoye adwuma na di obesola na pa yi chop mo ne ato ne nko no de ne de on pasa de no opefie adwuma no so obekwa akoye me adwuma ediska ba ka ono betena fie na bre ade aba wasesa no maba no na aduane ho wasesa no ai sese wo na abaye be ma no no ayo ba maba nanka wa no no adi ne die odidi wie nso a baby e ho nwunu no no akopa ho ada baby e baba ni ono no timi da bench so da so da ye kamenim so obi da bench so timi da so da ye ono timi da bench so odidi wie a na wada are ho anika wa mama de maru ho nyina da ne se de me free boss nyama ko na me de kwa akra kofa ne ma beto me kotama no otifie pra esi dross ni underwears ifi yetu ye kura won ko chini ko peda kura me kura anya bida me ye free boss na me di na chi ye chi peda Akoma FM ama ko sifie ni finfin odi ya didi wie a no akwa da mango na se wo betimi di wo besuasu majampo enya de wo kan na wo tie emfa no ho de wo na adwene mu a wo ye no eno ano wo ye na sa 2 years na ne suban statistics ye na wo ye sa ne ma na wo ne na wo sen na me ne na wo ba ko na sese ma wo sen ya wo fo ana wo ntu ho fo mako me ma me wo ma fo me nko na so papa me nua no mu atre na ka no obi ampa masam eti me hu ni se so me nko a me papa nti na obi ampa masam di once ama me ni mema me hye me ho bosa me ni mema me nsa wo da se na abrabo ne be ye bia mema me nam ni ombe wo kemani na o manti ase no ni wei mistake na me ye na me ko wu mienu enti mi nsa nja we nsa nko fa be ma fufuro bia because at that time ne me nyini nko akiri bia sese ukra wanya fie sen sese wo 51 ei wo sen wo 51 ei me jija o
Mako majija. Pony eh. Majija o. Pano wafo. Ah majija. Majija. What they won't feed them my farmer. Enra me benya lot of fear about Hasim. Me silvers me nu. Ana me fire. Ana me momo no na me dem baba so nko to mo condemn for. Wo mo wa silvers me nu. So nko to ma condemn for. Bia me ko jira lo fe wono. Eh? Se no ma bom tiri mu po se me ba ha. Wo ba ha no. Wo silver wo no amu me nu. Na mo ano ma wo ba so nko to ma condemn. So show ba ko so me ka benku a na do so na me ka ho. Na me moa no sisa ni tika na me moa moa na condemn ni no ba ka se me ba ne ko wi aye wonto ti me moa na me de ma me baba ya ni so mfa nko mo condemn ni so aso onim situation mi wom ti woji ye no ma akora no 21 Akoma FM 87.9 Kumasi 21 cities na 1 city ndi ye de 10 city ni ye de ka benku na de bi ye lori fe ba ha na 10 mom abrabo wo ba bi a wo tie bi ya no up to now me ma di ye o kola no mu di ye nso mu complain o mu wo vim di mechi wo no mo na ba ai wo mu nyina wa ha oh my god di mami ada o mama kwan mama kwan o mu ko school ben o ko roma da kro mo ko awade kura manya awade sika mom ntima mama nko awade sika da de obedie kura wunya na awade sika na wu ko su ho 87.9 ni je de ne so be yan dan ai de wu nya no mu bedie afi a motimu ana dan a motimu mo han ana be ma na busu afi ana wo ba na wo busu afi me hai mia misika na de hai dan mia misika be ma na ka so otu kwan no o so otu kwan akohene na akopɛ dwuma ye okopa no manso e de adwuma galam sei okwan fie sei ni okwa ma fa ne se bosumi numuni kitwa no kita fa na wonya 5 months nti bosumi numuni ti wo ketwa no e di science na be ma na ko 2 weeks na watwe bi no eno na wo so okoye ahoche ba ya wo start de akra no ekotonton ensu ma nimdi enti a meko backwards no me say won se be se sa ma me ana 2 weeks ai no kre okay and na wo dia akra no start so de ne betonsu ya wo twahwe ye e wo kageti abonten so because 2 weeks dia wo ba wo 2 weeks dia ni kwan se wo si abonten se me koto na me ni se komo de wa ma wuti paye kwa wunya ne back wo si da koto dia wa wiem won se na akra ne hwachi oba na bema na watwe mienu akoda si wachi tonsu kageti abonten so wo hu moja Radi Jacopo, we are mabo Ghana ma, and Mammy. Eti, Bema no call ye no, a dinner science son, a wooden and can also quite won't one shut down 2 or 1 cassa crab voice, CBM, name mono, what the cassa summa near Becachelo. Or quite one freda. Only phone. Or no phone, and I mean, my dinner, or no one said no, but Taintia or Deco. To a jano for used to ho. Na data na me fo am yusu asa nti me bisa ne sa de nte waja no phone ato no se odukuro no so a wo beto mi nti me fa no ne de no yusu se be ye otobi no ofre wo a obetumi anya wo ba na onu pe onu ne nyankopɔ pe ne nimu adwene a ɔso kwase ya ba me tena kam no me godukuro no so a na se me fro wo se me fro wo ye behwe na any akras ha na be ma ne kan ye because wonim se wo kura ne phone ne number de kwa obey be frɛ no ti sa dia wuni phone dia me de dia na ma o me kwa me tobi so ti ase oba ne phone nti no nti okoye no wo ankasa dia on frɛ wo da frɛ me da okay na why no ka kyerɛ ne sɛ wo koye na adwuma kra wonya bi nye koye nyina wonya adwuma nye ma so le baba akon no frɛ no oh ono kro so wan frɛ no frashe ni na me si me ko pen na ma na wo de frɛ no e na bra ne se ono wo frashe ni nti na ma na wo de frashe no kro na anka no phone so nti wo frashe ni se on kan che me se o kokro no so no wonya adwuma nye mo asore ba no frɛ no me ni se o kwa asore na sorry for no problem there mama hu pa o mama kakra se emfa bi nso se ne fa kwa yadwuma na do me wo ye no o mo beboa me kakra nka nso no wuti bi mfa wa bra bonya mfa nso bi sa so mo ade bi asa o mo su ni mo hawa wo ko o mo ni mo pa ba do mo ma wo dwete se bi afa yadwuma kakra nkra hwe anu na nka me pa nso no me nya
na se woni bema na busuafo ada na won kronko kan kire ho so mo de hie no akra okọ no na wawo boso ana watwem yenu wagya kra no ne nkra miensa ka ho nan ato wo so na muhu no omomo awo akọ Maa Akos se me was all of the big crank coming come the bay adwuma. Ada you free akọ kan wa pa. Ah, if you have called Bema no chrome, tis me fa ka kosi akra. Na masa akofo sudoku akonti se me was all of the bia. Die nti ameka se me de bay adwuma se me ho akire me pam makọ bo abusuafo ama no wofa no wo akra. Me ko no na wofa no wo ne yira ye jollof. A me mani di machi. Kora ne su se komodi omo. Ma me ka kire wofa ne se komodi omo. Papa ya adumi afa chance kora nti amu ni bi engum se me nana na monje komodi mi a monje na mundi. Afutu a wode ma me ane se ono ne yira 30 years. Omo di hia na omo atena sa besi sa mpempesu ya omo du nti mi sumi mi amani. Nti kodie se me wosika kora me mfa nko. Ese ususu se bema no owo ho woye adwuma boa payo eye ns apia woye adwuma boa payo ene Robert Kumsen. Okay Robert Kumsen. Ususu se woye adwuma na nitimu na den ana ebia babia wono sabio somo fa chame wako yare mpokra da ho ana sebe wakofri mu ana bibi sai na wadwene yawo e de fa okuru no ho because wo na woni natena enfie bebre mu ni hwenyano ni ba bia anya ne ya wote ase hwenyano ti di nti na ususu se die obejan kuran we mu nyina de aboso esa no wote die ne krampa kuran se wo betena ho se wo be ya adwuma se wo be sole yi sika to wo se fa eto aso be se empre mu ana ne ho yira no na wo so pe ba bi di ne tibo 87.9 Kumasi ye won pe no so aso ono ne die ne se ope ba bi a ono nko a betena onya bi a ne wadi sa na ope na brabo ha eyasem ahaya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadie no eno ana wasugusu awutie no ebia na obi ehuno Robert Kumsen ewo baby describe no sedie wosi etie fa kye se Robert enso baby a wo bia no se wutie ye ne a wo ma enan ya wodi won mo baby ase nkoda ne ne momu gina omo ejina won ma me achi momra enkoda nan ene wo mu gina won ma me achi bema na wajan nkoda wa mu nyina mama mi na won so wokọ no sika sen we yitu hokra de ma wo se fa hwe kire no wokwaba okọrukọda de no koda na e mande na me ma dwale o mo hwe mo uniform mo ko school o man kwara ne 10 cedi kura no so woni bi oni bebi obakọ fa 10 cedi di aman kwara no na ojo mo ko tu wa mo mu she ba kasa wo e fa sen Akoma FM 87.9 mun peja mic no emma no kakra emma me na yenhwe o si afre ne sen ye fro sen uko school en Asrama so presby oh okay which na sen class 6 what in you saying adiana na woka Akoma FM 87.9 Kumasi so in this school de mama ko school muko free mun wo school ena mudi ye na me ni bia wo ma bi ye wa che wo school no ti me mo mu free aduane me kwa ne ma sie na me nya bia na ma be tua nka wokọ ne masie na wonya bia na wono nuanom mienu nyina na ko school ba ko amu ya miensa mum yensa ne nyina na mo ko school ba ko ene mo didi adan timoni die Akoma muko school asana ya amade ko 87.9 Kumasi ado benya ska no amamo 5 cities but ada woni ska no amamo saying
ha na mo de akọ school na mo kwa ya mo didi kakra nsa makọ ọkọ na aduane wo fia na wama mo di na mo de kọ ada mo be di na mo discuss of school boa 15 na mo de kọ na o papa ọkọ ye no so mo ntene nkan 87.9 Kumasi. Okay, meba minim die nti a yenua ba kon ye friend Helena Opoku edia mensa ka no eye Zipe Zipe na mode ba ye me sister Helena Helena me nim die but minim say ye maame ye nti ene wa send say sika no ede ama me okay ono makasa madam ase papa say mon so mo hu nti oi sister Helena Opoku onyame enhirawo menka hwe me mohwe menka hwe ena sister Helena Opoku ose asem no eye na reho pa nti oba pa onyame onkoso na onhirawo uko school a utumi sua de usua de pa eko otirim bizarita na exam zo nyaze well yeah with this saying say which saying class 6 say oba call from one no okay nti kasa sema me yeah mo yes am sa to say nti we mensu mama reho mensu nyameti ase bibia ba ye fine wate wo hu se nkrofo papa no besra mo school wo hu se obi papa besra no school a ya na say na ye o Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Abin papa besra mo. Pejamano na mentine nkan ye. Abin papa besra mo school no. Me hu sa omuno papa ye na ya na mani age. Ya na me se me nem papa na wo ho no. Ya na wani age. Senka hu so papa ebeba besra wo ana wo no papa na wo ho. Wo papa ache pa. Me hu na che ba me de me mpe na ma me ko fa ba na me mpe na ase. Na ebesida ya pe obi a ben wo papa enti so oba bepe wa asem wa na ejina sede wo si de tell me bisa say utumi sua de utumi de sa ekom we nyina sua de eno na ye me hwanwa no tell me bisa say utumi sua de wo sua de ka wutrim class 5 na me chonot eno mo tonya mkosombi enu na mo tuna mkosombi na me ada nsu na me su na me se ba no yitu se na me se nkoto aduane de aduane ko ma na me de ma me nuanu mensu usu sa mempe ensu usu a mempe ahaya Akoma 87.9 FM ni nuanu nketo a omo de mempe se me ni omo ebedi nkomo omo susu adodo mempe se me ni omo ebedi nkomo ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno ena waso egusu ada utie no sometimes enti so Robert Kumsen anyebia no baby awowo ana baby awo hye se utemenka na wo hye omayi a anyebia ye wo dana bema eye wo fana bibisa wo eye wo fe wo ma menya adwuma ya wo pe acha ye adwuma ya ode bi okase pan adwuma no pese wo ye ba wo yeska nya pan adwuma no pese wo ye pan adwuma o ya oni mudi nkomot na wo ma me ko wanchi na ya wudi na chi ne ko de so okosi ne ma and then conscience na o ko afa ye connect to me no see the maintenance na me okay me okay say minya messages e wa ha say ma minya bia men kan kakra or say Marco I need an account please can you send me her account number
this is so sad. Okay, Mate. Numbers na egu so 0599 814 bia na eka wakoma sade ekwa bebo me eka wakoma sade your sister Helena Opoku and others met me akasa others because it be sister Judy Jima Bota sister Judy Jima Bota David Ansa Jabdo Al Hassan Saudi Seidu Regina Amano Becca Zinale D Barak the Barak Ventures and for Bernard Kofi be you can say merchants in here aha enti numbers na no ebia na eka wakomo so ma me so pese wo so pese wo ye eden adwuma pano adwuma bacha na pese wo ye bacha na wo pese wo ye enti ebia ye betumi a support ne kakra enkura ne miensa ene gina na chire no ba kono ketua no apapa no ekwa no anya na wotwemie no ono nso na tua no fo ano no ne bono fo no wo bono fo pa susa ye ba wo susa ana me se akora ekom de no wa ma na aduane ani nti na me de se me ni me hwe me sa na me ye de me bisa ma me mo na bes no 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and I say 0245 301462 0245 301462 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 edino eye Mary Akosia ade Mary Akosia ade egria Marco dear eye Mary ho nene se akora beya wo wa hey akora beya wo gina hey 14 years said ye no fo esi adredre ba no de ye me hunu no enem meme bia ba ebetumi afa akora ya chance ya mane 5 CDs 3 CDs 5 CDs 3 CDs ubehuna na akora itwom yanyam no efri se wo went to me ma akora we sika ye banyim ni sesi e enti makuma ene me yam the way si hyehye me yeti ha na akora bi ma me ma ne 3 CDs akora police ni be fata no na wo say yes akora kama obi de ne ma me ma ne 3 CDs nti obi de 10 CDs ene ma no de to anuane di enyem no ya yenhunu akora yi yenhunu de wonyem abofra yi she akora ya wo dwedwe bayin ekomote no na se be ma bi sunimu wo banyim ni obetie ko obeni ne beda sesi ekomo ya no ha ekomo ni ya se a o se o ka se ekomo timidi ne sa na ni wo nim sa kom de wauti ya sister kom de wauti ekom esa wuti na wani su briw ayo she ekom na me se ekom ba wutirim na adwere boni aba wutirim no boni aba wutirim na wa adwere na ye say he akwele ne ma na wo maduma yefo sisters na omo botiri wo kira omo say Nsem ayini na esi usuna fafi ni abai okay sister akwele oh okay oh onene ma nyame ensho obotire wo ye chi he ya nyame nshira sister akwele nyame onkoso na onshira because emema wom se yanya ya champagne adwuma mama mi anye
ya de ya ka cho say no stories cases ye beba ha no ya dream mu ni afifi mu ni ya hwe say ye genuine wansa because e say sika wan ye den enti ye ma obi emmebubu ne ho megu ni ya nye obi suet sika no okwa no oje no de cause kwasiafo sabe and makobu omo age sika no not here not in our studio and not Akoma mu Nsem dabi media said dear and oba ni si peja bana na dwendwene wo hwe tie dia akora ne kan o se na me mpeme papa ni mu kra hwe no kwa se akora ba ene ne papa Akwala ba ne papa and from fa wo mon ntem chese o kasa me yam shi because oba so pen papa ni ma na akora we ba 14 years in go school papa o tia so o di kwedi dia o hye ho onko be o tie yesese na 50 pesos no me de kwan 50 pesos o de koto dia akora ba ya 50 pesos 14 years. What the 50 pesos e koto dia wo school e dia de na wo de koto e na wo bi kura betena wo say e bi wo ha ne no fofo ni to fruit a wonya 3 cedis e de ma no enso no enti na eye na kono se wo to fruit ni bi di she emaya obi hu se ya na enkora nketo no kwa mema ne kura mpo misuro mema nketo no misuro ya de wo mo bokoro no ekwam do omo say ya omo ne ade omo bokoro no Ghana koro no nya de nkura na ebo omo ne tumi fa sampom anim no enti se wonya ma no na ketwa wei ekwam de na ma no ati efre ma no 20 cedis even 10 cedis 20 cedis 5 cedis ama wo bi ka ama bra yetu omo tumi de no fa mpomam yeah we bad ye baby ama bo kra mi free so ba na akra no 7 years na omo de no mo ko twa containers for 4 store containers na omo twa intade chena se nipa no wo na se twa shop na ba hwe se e de na panyini etumi yes 7 years Akoma FM 87.9 Kumasi. Jesus container ya ai no mama akora ne wura mu shine chi e no ko fie na wanka nti oh na ye ko ne board ya de e to mo bisa ne so mo ko bokro no ni wi a e ya bread pan no sakalipwa ya tode ma wonom pan no ene kalipo enyi sika pan no ne kalipo yeah Jesus Ekomo serious very serious ya very serious enti se wo bi de ne akwa ho na wato aduane ama na di kakra da bia wo me fa akora we obeba be fa nako obeba be fa akora we sesie ye de nako because ono no ekomo de no obi aso nim se ekomo na e wo da de ye kai wu se ekomo ni wu wiase da na wotwem ye nu ba times me ko tonsuo hunu de esitie sister ba se gari na memia paste na me de atum gari na memia paste na wo de atum ana se ho che okra na nkora no omo nkom papa ho mama ekom de ye mama ekom de ye eyesa ba tan na wa ye say ha enti Marco number no bobo biem na wo mo aye enti mu amohwe Onua TV mu amohwe Osakrom TV mu amohwe Rabi 1 TV no at the screen no eso Facebook ni YouTube ni TikTok ye nua no mesi afomo at the TV no so na mu amotie ye wo radio no ebia na won so wo opepa se wo be support ye maami 56 years what's it 50 saying 51 years but you're very nice woman and I would say na say mu so onya kwadwero nti ye gidi years ase ye boa no a obeye adwuma ye be monitor no so say obeye adwuma nti 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14
6'2". Me who be say ya. Akuya se won fa ho kire mu da. Obesiri wo bi. Won fa ho kire mu da. Obeka se o fu asem fa free ya so ko. Won fa ho kire mu da sister. Afa bi mo, ya fa bi mo. And it is sometimes ya yenim de ye ka. But was ye hu ni say bibia da na kwemu ansa. Na ahokyere etumi mama bi e de ye Philip nyame ensha papa brother Philip nyame ensha pa ma ko ahokyere na Mr. Kwache Mr. Steven Kwache okay Mr. Steven Kwache nyame onsha pa ma ko ahokyere tumi ma oba de no koma be ma anka sebio anka oni kwan se wo bie na ha mu ma no enam ne ma de o be dinti yeah ebitimi yesa de o mu be dinti ebitimi ye na obi na wankasa mu no ekomodo wo manketo we ekomodo wo mu na woto wani na enye yie na obi waduru na obi se maame beje 50 cedis na fa ko wura ha wo be wura wo hu no kura se wo wura wo hu mpa ma no amane ne wada nanso wo be hu na na waye o manti wonya ya na de atoto anuane na kuta wo se kri na wo de brem kola wo ye enti ma de ma ho kire wo mo hu na amane papa na mema ne bi so fa advantage wo ma ho papa wo de ba ma wo omusi free ni baby omusi free ni baby no free lunch enti mesro okay mumu ayen okay na ya mu ama me da say o say Maa Akos, I can't hold my tears so kafra sorry okay from Mary with name no I say Maa Akos, this is so sad, kindly give small money to the woman and may God bless you and the entire team. Okay, me kindly give you small. So do small ka ho kakra na etumi aye bibi na etumi de amano na adwuma no otumi de ayo. Me pacho ye boa ye nua bei mesrew. Moma ye moa no kura no eye nan mema wom ema wom akronfo a eha ye titi ye nyina da ejina sa na ema we komode no a yesuma no so nkobokro no ekom de na wo kaasi ho na wo bag no esim na enye tinted ni aka se ommo no wanyi bag no a akura keto ne na mo ka ne ho a wo ne so obebokro no ubehuna ne pew wode ade bomu anu wayi bag no kwa no de Akoma pani ni wayi 5 series no de ahye ne nsem but se ye boa edi wonum esiya yen dache ene wonum na yenso yengu animu ase yen disappoint mo yenya bi ni ye de manoa ye be monitor se wode ye adwuma se pan no adwuma o se adwuma bi eska ne beso o de beye na etumi aboa abapa mami sapon mami yento ade kakramre yo Etiaria Bray Waterfalls Drilling Enterprise. Mamen kamfo won nwumadie emfa nkyerɛw sɛ wo mo kwa de tunhwe wo man Ghana mo enkofa how bia emfa mrawo. Wa wasi da foforo wie na ohia supa e wo watan ho anaso sɛ ba bia wo bia wo hia hwe nom. Ya tonsa efa frɛ won na Waterfalls Drilling Enterprise. Won mo mra emetu nsuo no bi emfa ma 100 meters asase trim donko ena won mo tunsuo no de ama wo no tebomaden na frɛ number isesi na ansa na no hwe won ma kyerɛ kwan e wo ba raw new site Diana ya B Enterprise woman na ehwo na won so edi dwuma no 0246265707 0246265707 Waterfalls Drilling Enterprise wasi ensupapa emankwam efri sabre ya kwa de kwapem April boso de di nkan April 1 and as 1st April fu no efri sabre ya ekro ni nyina da Dank Natural Healthcare Complex egusua ya chese wo ye free screening edema wo bibiada se na so ye ho wakohoda ana wonko hoda no bomodi akọ na kwaja pomden kọ no hwehwe nipadua no efama free wontua ka prekura na se wo yade wontia pom wanu enura hodo anom na so yade no de tia na tia bomodi a na kọ Dank Natural Healthcare Complex and am say free screening we diem ade papa and wo de abanti no ye yi kwasia da efri mu ade biara da efri sabre akopem April boso me de di nkan beko na won ma hwe ahwehwe nipaduanum e de amam prostrate yade stroke yade hepatitis and typhoid fever enum kankan 7 halitosis yade ni nyina da won mo ewadu papa ide etu asem erectile dysfunction and afa kura so enemu sa yade ahodo nyina da e Dank Natural Healthcare Complex won mo ene wonu papa wo mo di tu ase e de amam na ni nro no ebi Dank Procare
eno na sisi ya de yedi etu ase dank gastro care enso e wo papa chese no ne de ahyeta o man Ghana entwa ne ntro no ahodo nyina som eno te bia eto abibidro anase nro bia no wuramu a dank no ne abisa no no nton bi emfa emam dank natural health care complex e wokuma se pechi number 2 bia city life hybrid school no e wono ho e na Dr. Penny wode na so nyina da wode penifon e wom wapomodi nti wose abre bia be friend bia da suom kro beje oso no wakasa 0244 017 556 0244 017 556 0266 593 330 0266 593 330 na quick credit investment nso abapa wa wo pesika pa e de bia nwuma anaso se wa wo ho akire wene ade ba ko ha dwene pa obosia je ho ne se wo be kwa brane ho kaka kokua mu asem nyina de akire no so hono nsem wani se wo ka nyina na wo ka wie ya pa wasi o wa mantem e na aba ntam mu anka sika bia da hanka mafa nkoto ene quick credit ntino ya ke secret nkyira wo bia biem eno aso obekọ na wono matenase ato kese we kura de fon so keke e na chese wo be frɛ na wo me no ayen hyehye eti wa wo hia sika e de bia adwuma anase wa bia bi dada na pa sika tretre mo aba adwuma yeni anase bosom ya adwuma yeni a e de wo hia sika pa emergency bi se dan han anase akwadare yare da ya sabia na pa sika de amanom na wode etwetwa ne ho bia no e quick credit investment e na won ba e mebosia ayefo papa eti number ne wo de anase wo be frɛ 0302 200390 0596 920833 0596 920833 Koa Mixture enso abadwama so enunti odasani bomode ne pebi enonom enam se yade no se betima betan ne paduam na gihini wo ne paduam mu a na chese enkwamwa na wo ne paduam no ayemre papa wo nkwamwa no bejeja ne naso na yade biada etimi akrim no ade ahwehwo de amawo a ene abre biada makoa Mixture enye du papa ya abre bia obanom wei ayedura ebua pa ma ne padua no etimi jeja ne naso na ne padua no etimi pem konkan ya adwuma hodo nyina wei beboa papa ama abre bia no chese wo ne padua no etimi eja ne naso na momi ahya no so sawo ye oba pemfo anasa oba tan a wo ma akwada nufu Akoma Mixture wontimi ennom bi enkwada wo no nyanya mfihya dumie no so entwom ho emfemfere ho eno da nche ne ba bi eto no bia no eye Akoma Mixture ya bomoden na apa bi etom 0244 726611 0249 756133 0249 756133 na grofire dende ne de he ni patiatia akura obo ne wedie maso hono he na wedie mu ko mu nyina boma kama waya de ama ho ya to wafe na wo tiasi wo naso am eye grofire mojedro ene na aba no mo na se waya de papa ema chese wo no mu nyina ato aduane si wo no ma wontumi didi a eye grofire mojedro afe wo so wo tena se miti ba ko mienu miensa na won sa no na etititi eye grofire de wo ko na so wontumi nene na krokro a ache no ene eba sa chese adwendwene ni kabea ene wo dwene ho se ba hu hia kora na wo dwene ho grofire mojedro wo beda na ho alamu ama wontumi sode enam se dre wo no mu am ema wontumi da papa ema fe so ne makoyie ema abosome so na akwa fikyire se ya wo de no bete ya sa na enu na sa na se twa ene grofire mojedro body ne beja ne na so na watimi abore de ma papa de a ene grofire mojedro nam se vitamins na fe minerals ahodo ni nyina da ahyemu ma se ya twom sa so ene body padua no ban ya ene infections ahodo nyina so etimi sia no kwan de waya de ama no ho ya to no ma onsa enka grofire heba to ne kenam se ne de empanifo nyina je to ne so obi kwa ya sabia se ya enu ya twro edema no ya na grofire ya twro edeka ho eti Misty Heba Kolinank Heba Feso kra no ane Freddy Mens ane Apedank Heba nyina da eye grofire mojedro ya bisa na wo munyi bi emfama ade ache na ate seka ne twam e wo mfikyira ho na grofire no etwamu a bomade gini mienu miensa ena ye num ensia afesi wo enam se ne se de ada sa tu agu so a wo moto no nyase mehwa Digital Heba Clinic ena wo mode aba adwama so 0244 596 532 0244 596 532 grofire was obeying fine. Etina chasania yana grofire ni ano msano sono na wasa yetima ni imagine ye pana pakum capsules pakum was misminio ene kwakurafo na jemranti ene guess papa enam se pakum capsules sono ni kwakurafo no wo no nompa ya chase manti ene wo mo jemo guess eti pakum no manti ene nom na feso kwakurafo no so nompa ebua mo mutimi jejina wo mo na so ma male vitality
enema jejina so edema wonmon afa janiki 442 eso so ode pu etu ase asekeka na fa fichikromo ha nyina so eno so betu ase pa ede ama na ven capsules wo mo spell no VENE eno so ebua papa ama chese de ogunsu a wote ya anaso ogunsu ntentemo ni nyina da ehwa no ede ma no we nyina da eye rock clinic ene de aba adwama so eti bo modia na wo so nsa enke bi wo mo no ne de ba ya che se de asi agini di pa hita wo manga na mu no eni kwa se ka ho asem bebre e kira rock we jare na so papa e wo manga na mom 0248 885040 0244183230 Nyame ensha papa obapa Mama Sapon. Was say I'm a man but can't hold my tears. This is a painful story. God save us, okay? Was so ye bema pa and so okatana ni webia and kata onyankrompon mo ye ho ban pa yanokre. Was say I'm Maa Akos, I'm married from Kwewuta. For the story is too sad. I can't even control my tears. I want to help her but I don't have money. God will raise her up. Ni na wouldn't be from pai bota na cheap na bibia into me. Enye kama pa emfa emao ane ose Maa Akos me so me di bibi kakraba sa story we di are hopa Mr. David Amponsa be me na David Onyame onkoso ana ono enshraw was I'm in school but I can't hold my tears. I want to add 50 cedis to provide okay ono so de no ose a friend Grace over school na so oni bidie de wo betumi e de aboa ye ma me Mary no nyame enshraw papa say wo school now on so bon. Good afternoon my family. It's my wife's birthday today. Can you please wish her for me, Mrs. Augustina Pia Kubi o crying ukunu say ene ewa woda eno nti onyankopon enhiraw na panu adwuma wo so beye woni mu ye afa na wo kosua anasa sen ma ko mini me ye oh woni panu ne ye eno ne adwuma wo sua ya na mensua ya dan da ye sum na yi kire me na me de start chire mo ma kire me chire mame me so da ye na me ye pano papa panim ya anytime me so da papa panim na ba mbra ye o kire me de wa me di sam no gumu a ne ma me de begum Akoma FM ti anu no na me di esua ya na me de ye pano ba fa ze no a me be start ne de enchi ne twam ti ade me beda no nipa na wo kire me odaye no asan be kire me sa fanchini se wo fa esam na have baga fanchini se ntinchini no dodo na wo kire me no ade kire me de ye na ye normal we ye nyamesro ni pa wa so no wa ko ni fie sen ma kan se ma kwa so no be 20 years be 20 years ena wo muntu me mo awo ma wo dwetre kakra se fa kwa ye adwuma onto correction da ma to correction da monto time me che me wo fe na wankasa wabusuafo nso wa mo hu aho kira wuwo mu obi aye wellense na obeboa wa na wankasa wabusua ma ko meti amia ne mabusua no meti he no mia ne mabusua o ma mi anwo bia ma mi afrim ana mi nuanom so mo wo ekrum meti kumasi he so imagine so obeti ekurase se mi nua o kumasi a meti mi friend o te ekurase se wo ma na meti he mi nya bia me na me sene Emma wom. Me nu ebi kura koto ama ne huru na wa frame sister. Aho se na abeto me so. Me ka sa me nu ba me ba ko. Ona ne yire issue bi ba e mokobo oba na ne kopi police station. Me ba ye ogina he. No mo frame me bo mama ne na me ma 3 million no ko se ne ma mabusuafo. Enti no me ni se bia me fresh obi meboa me. Me ana me de boa mabusua. Me wo bia me ana me boa abusua no. Wobi emiana me mane wom. Oh okay. Wana na wo mane wom. Ahaya Akoma 87.9 FM ewia se so wo nkire wo a me say abrabomu no edru baabi emma obi ebeche me 20 cedis na onipa krone de sa 20 cedis no ba ye no in fact na a chain say obi ache me 2 billion. Etina sometimes me hu say obi hu akire no a eya na etache me pa 20 cedis 10 cedis me yenu na ya me se woni no ache me 2 billion no kwasem
enti se mihunu ahokyere a mihunu obi a ahokyere no a eya na meti ase papa sister brother na obadi wachie me ba pani no odi machi kofi wase anopapa no odi machi wase ma amo chese obedi mo na mo no me kofa no wo henefa wo bo wani a na nisuo metena ka mu a sabre na mini kan tina me petrotro no ya me pekire sunti se me sunti eya me pekire pa ba bia window ne wo no ti yesa na me yi mitinam de ba ba hwe window no na usun wa bonten de ote wo nche no ehunu yen kan sem nyina pat ahokyere eya se nyame anyi buafo amfa ma wo a sister ana wonyi nyame ni a eto de bia sɛdeɛ wɔsi kan na asɛnu maduro newu sɛ ɔho akyerɛ wɔ da a wobɛti wɔ bi ahokyerɛ ase ɔho akyerɛ wɔ da a wobɛboa wɔ bi ebia nyame nam saa mmoa no a wɔde bua nipa korɔ no so na wɔde bɛyi wo biribi afiri hɔ de ama wo obi nnim deɛ nti a ɛyɛ na nipa bi bɛtena ase a yansrɛ but efiri obi akomam sister Helena mostly ya wɔn di nkan sɛndeɛ no wɔn di ntaaka mitirimu paa because efiri na komam wɔn misa no but the touching no ɛyɛ na mani gye no ho ɛkyɛn bibia nti wo a wodi biba onyame nkɔ so nhyira numbers ne go emu adendeɛ nanso so ɛnɛ ɛyɛ wo yɔnko ɔkyena ebetumi ato na wɔn nso wo de aduru hɔ na wasi obi eboa wo obi oho a osi ahokyere nti mame obi edi ahokyere kɔbɔkoro no obi di ahokyere kɔyɛ nneɛma bi wo ho kyere wo to the sense na wo pese wo no maduro na wo ko ho na wo manko na ne bi nom no apart from say na wo pese wo no maduro bi ba wo tiri mu foforo bi Mako me di ahokyere yɛ de ni kwasan ka me yɛ ba ha yɛ kwan mitimi kan sro body so fanche aha ya kwa ho menim mi anso me pese meka me ho kyira ye de enu kwasa me ye ho kyira ye de enu kwasa we empo edu baabi mpo me baketo na o hye machiri nka me obi ma 50 million kwa nka meto akwala no na me de ahwe o mo amaka akra fefe na esu na aso me de ne ko chedren suom wo di akra ne kwa hen o chedren suom tanka o mo nginu na ma miska na me fa me hwe o mo aka because ma bre mini baby am fa menya moa me dwene kura ma kwansisu ne po mi nim de ade ti kura mi kosusu ma asem mo akere no fo de na wo ho kire wo hunu bi nti mi sambo do ma ye fo bai be hwe no omo so mo kwa ba kwa gige ntobo aba senne ena wono mbeba ma me ne papa ma so de ya ne ye ko ne sa abre no tu ka egua wo mutu ayi ya kan san trotro yi bi de besi fie wo muduru ho am ko hwe be manim mese na de be yie ye benya bibia di wo mo abai de agya wo mo ko mbeji akakra wo mo ko no mutu ka nipa ba ko pe ne to ko sua crate ei na man ye be ye ndan wo ma ye hwi wo mo ko sister oh makai me zio ka tata me bia rade yakopo aye bi o ka wo ko ton ba me ko no mo ka chem se me ko se san krata ewo ji na me se hwe me kura me nam ho akwa botu kura aduane ntom ye me san ko se san nko ji nko se san krata ho ana ka me ko fie koda na me de fa so ko fie ha wa bra bema woni ne wo ye wo ho bema ne jare bema ne jare na me de me sika hwe no to me hu ne manya de hwe no bob baby a obi ese otie mi aso wo na ye wo dun se sane ne bra wo dun se wa fo ho adi wo fa ho ni da se ho je se me de me ndo me na me se wo fa ho ni da ene mo ku pa kwa da bu amuna bi me ne fa bo banto so wo se de wo mpesa wo bayi sika mo oba wo na amahwe me ba ma me san kola no me ko so mo wo kwa ho wo se de wo mahwe me nya me na wo bayi adwuma de ahwe me mama me mate na wo da ho na wo ntimi nya ho hwe mitimi yi sika 15 million na me de akoto aduru se na be ya oba num no watumi aso la gira wona aso so le gira wona aso ma se dani aso wo nan wo do nsa ne bra o
na da be so wonsa so be de e be so wonsa be so wonsa a chechere wonsa de ato achi wana betie ma frɛ no agefo wai sɛde wiase no sɛde esitia no satia nyina anya pɛ ye nyina na eba isi ebedi de nanso ebena mo so ama wo yonko nso atumi anya baabi agina na menim sɛ enei sɛ wotumi eye paano no na paano adwuma anye bi obasa kra fankrofo ya wone wo mo bɛyɛ ye wo mo nso benya bibi adie na ɔyɛ na ɛkɔso na daachi bi wo bi nso abetena ha menim so obɛkae sɛ me ba ha en obi bu am ye na ma yesei ti so obi ti ho a me nso mi wakakra e wo se bitumi e de ko na me ko support no enu nti de wuwo bi a wo betumi e de support ye nua ba se de obi de envelope aba ti bofo omo de aba kakra ben e na wo nso betumi e de aboa no ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadi no etu de bia energy etu de bia obesre eto danso a ekua obɛdan ubesu na areho saa enete Akoma mu nsɛm bia nta ɛwɔ Akoma no mu no ɛna yeyi na die was say I can't hold my tears. Okay, you soon de no yamama sumia I don't have money but me were 10 cedis bia eneyi me pesa me deboa 5 10 20 every work bia no wo de wo bia no wo de ba before ba no was na ni so ade ye ni so bibia enti obetimi e de aba na me ni nua be ma eni nkomo e wo currency venture be me na me mo ha medum so pa ma yankwan ma ko me dase e wo akonya odi ama me na currency ventures si yetena se ya no se apomuden ho nkomo eni ye lupa ye Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules eni hindi heba Mixture ho nkomo ne de bromi se apomuden de hu hia te mesre wa nya daje Akoma FM 87.9 ya bra ye Zahara Mixture ene Zahara G capsules so your ba na utie me na wakono e wo fom aye fe no low libido oba bi wo ho a na kono e wo fom se one ne partner ana se ba mahie ma wonte dai ti so your ba na utie me na saa de we haw na uni wura esiem na onte da mesraw edura beboa eye Zahara Mixture ene ne G capsules oba bi wo ho so a owa one ne partner hie ma ote yaw e wo nase na echire owa abonso behu na nsuo gugu ne kakran eni ye yellowish ti so ye oba na ohu nsunsan so ye ohu amehyew no ohu sa eye enam yare ana ehaw na nkane no na ahimfie ho entesa mesraw ahusiesie de enye se wato wig ana se washa atade nko asiesie ohu ana hu hia o se usiesie ahimfie se de be ya nana bowura ho a nana ebesa ababiem ti so ye oba na wotem nka awie na ohwa nsuo gugu na no partner na se ura hyiam na ote yaw wo wase na oso a nsansan gugu ahimfie ho a mesraw adura uhia eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules emema muntie mien bema bi wo ho a odwunso wi na ne bema mu hyehye no wadwunso wi na ne bema mu hyehye na insufita so edi akire ba na bema bi wo ha ehwa bonsa dwunso kana ntantam onum so a na odwunso onum so a na odwunso obadwunso wi no so no na ne bema mu eye ne ya ti so ya bema na wutie me na ohu san sunsanso wo ho a no ohu sa enam yare ana wanya enti adura onoma ebeboa eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi wo ho so a se one ne wife esiem a edura numra obonse ne ohu ne partner kora na oto ne san a na ne yam hyehye no because say one ne partner siem wi a obete yaw ewo ne scrotum ne nhwe na egum no mema bebre wo sa ha wo but obu wo ha adane fere ya ma no a ontimi nka enkyere obia mu enti se edura numra na ne partner na se ne yere eto ne sign se omra na otwetwe ne ho mema bebre ntimi ne emma enhyam wo mpam nyina free saa de we ntia obawie no na ne hwe ama na egunu mu no eye ne ya ti so ye be ma na wutie ma hwiei na saa de we haw na etete wa mesraw bowura drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo udu ho a usope Zahara Mixture ene Zahara G capsules uto do na ode ya ne se capsules so obenom miensa no pa na wayi capsules no de aka ho capsules no 2 edu anumre so a obayi cap no no watwa miensa na wayi capsules no mien me pa che se ode tupa ya no na benum nsuo no nom na no pa na nom na numre nom na no pa na de nipa bebre nim ne se obi wo ho a owo nam yade
a ɔde ama ne yere but ɔkɔtɔ aduro na ɔno nko ana no mesrɛw ɛyɛ infection na wanya na infection so deɛ ɔkɔ no ɔsɛ ɔma ɔpatena ɛso no maduro sɛ de bɛyɛ a wowie a wonsan reinfect wo ho eti mesrɛw sɛ ɔyɛ bɛrima no wanya nam yareɛ na ɔhwɛ ne nam yareɛ wo ne ɔpatena a wo ne te wo ne nada mesrɛw wotɔ aduro no na wɔtɔ ebi so ama no na ɔno so ano nom ama me bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima ehi ne bɛrima ɛfɔn obi wɔ hɔ a te sɛ ne bɛrima no hia ma te sɛ deɛ akora yɛwɔ no foforɔ sɛ ɔyɛ bɛrima na wotie me na ɔbɛrima ehi wo bɛrima ɛfɔn na wɔ hɔ a nsansan egugu bɛrima ho wɔtetea ama na yɛ kura zahara mixture ɛne zahara G capsules ana bɛboa ama wɔ nyinaa kɔ na zahara mixture ɛyɛ duro wɔn waso a sɛdeɛ adagye a wotumi nya ɛpaapan ntateɛ mu ehu na koma no saa na yɛnya adagye de yɛ aduro yi enti woyɛ obi na immune system wɔ fam na immune system wɔ fam a mesrɛw tie me aduro aba ɛbɛboa ɛbɛboost immune system no amoanya ahoɔden yɛ zahara mixture ɛne ne G capsules obi wɔ ha yaleɛ bia betwam a ɛne ne din sa wɔ soɔ nipa bebree so wɔ ha wɔda no kora asesa ɔwɔ a na ɔbɔwa na ne mu yɛ ne ya aduro numra na ntimi nda ɛwa nketenkete na aduro a onoma ɛbɛboa ɛbɛbuild immune system no amoanya ahoɔden ɛyɛ zahara mixture ɛne ne G capsules ɔbaa bi wɔ hɔ a me se aduro ne fiti kom a na ohuna mane sɛ ɔyɛ ɔbaa na wotie me na amanfo de wɔyɛ calendar aduro fiti kom na amaneɛ ɛne bena ana wo ba aduro a ɛbɛboa ɛyɛ zahara mixture ɛne zahara G capsules ɔsa yayale a ɛtete amanfoɔ na ɛnam sɛ zahara mixture no bra bi wɔ mu a ɛyɛ aduro wɔn waso a ebi so immune system no sɛ wonya ɔsa for 10 years ɔsa for 15 years na aduro no mra ɔbɔ hyehyɛw wɔnom aduro anoma ɛnkwa a mesrɛw ɛnɛ awia yi me na ɔto nkyea pɛ zahara mixture ɛne ne G capsules na ɛbɛboa ma ɔsa ɛtete wo ne nyinaa ɛbɛfiri hɔ na yɛbɛkɔ yɛ aduro a ɛyɛ zahara man capsules a dodoɔ na nim ɛbɔ ne mrane ne sɛ bɛrima nie sɛ ɔyɛ bɛrima na wotie me na wokɔ mpam wɔmmere wɔ mpam bɛrima bi wɔ hɔ a wɔmmere wɔ mpam ɛnɛ mmaa ne sɛ ɔmo mpɛ 2 minutes 1 minute biara nti sɛ ɔyɛ bɛrima na ayɛ 1 minute bɛrima mesrɛw wode ya ne sɛ wobɛpɛ drugstore bi a bɛn wɔ pharmacy shop bi a bɛn wɔ herbal shop bi a bɛn wɔ na wɔpɛ zahara man na wɔbɔ no mmienu anɔpa mmienu anummerɛ mesrɛw nom toatoa so men nom ne nna sɛ bi a nɛ na wodi kɔhyia match dabi pɛ zahara man no na adeɛ fa yɛ wɔaduro na adeɛ no nom because ɛyɛ natural herbs hwɛ mfra ɛnyɛ aduro na mɛma aduro na abɛnom na wo ho hyehyɛw ɔbɛnom na wo ho woso no bia dabi sɛ ɔyɛ bɛrima so na wotie me na sisi yale agye wabɔ so sisi yale ma wo hu na mane sisi yale ama me se aduro numre na ɔyere to sanya na adane ntɔkwa te sɛ azuma ne fene kentɔkwa na unhunu deɛ wonya wo ho a aduro ɛbɛboa ɛyɛ zahara man capsules bɛrima bi wɔ hɔ a ne nkɔmɔ wɔ fam ne sperms no wɔ fam ntumi nwo ba sɛ ɔyɛ bɛrima na wotie me na wɔ saa ɔha wei mu nkɔmɔ wɔ fam na me se amanfoɔ serew adane atwetwe ntamu a wote yɛ serew obɛrima gyimi gyina so but ntumi nwo pa bɔwura drugstore bi a bɛn wo na pharmacy shop herbal shop bi a bɛn wo wodi ya ne sɛ obɛbobɔ zahara man capsules mesraw diafo namasi ebia na bibi fiforo wɔ hɔ anaasɛ wopɛ yɛ nnuro yi bi atɔn 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 na yɛbɛkɔ yɛ aduro a ɛyɛ hindi herbal mixture na hindi herbal mixture yɛ aduro a ɛboa obi a typhoid fever ɛha no na ɛtɛtɛɛ no obi wɔ ha typhoid agye na bɔ so eduru tam bi koraa na mesi ne yam atwetwe na ma typhoid ama na fɔn typhoid ama na ho hyehyɛ no typhoid ama ne kyinkyi kwan paibɔ onim so obi na ato na duro mesrɛ wo awia wo temenka na wo ɔha wee mu na wo kyinkyini ɛkɔ paibɔ ama ye du sika mesrɛ ɛyɛ yale na wo yare ebia na unya nsia adura ɛbɛboa wo na aduro na ne hindi herbal mixture sɛ obia hindi herbal mixture wodi ya ne sɛ cap hyɛ so obɛno miɛnsa no pa miɛnsa wia miɛnsa numre bobɔ na wonum hindi herbal mixture no so no na wahwɛ wadidie mu ye na wahwɛ unsu a wonum ye obi wɔ hɔ a onya aduane a na wabie so na ahwansana na sɛ emu omutu omu wɔ mmoa bi a yɛmfa yɛ ne hu enti sɛ besi so a wodi sɛ aduane na obetima nya typhoid fever obi wɔ so a ne mpatam honte
enti wotena ho na wodi nnuane bi a wo ho anaasa wonnom nsu a ɛho nte a ɛno so betima mu anya typhoid fever enti wo bobo hindi herbal mixture etu typhoid na ase ama me no na watwe ho afiri saa ne ma we ho na hindi herbal mixture ya duro so ɛboa obi a wonya malaria sa wotemenka na etiri di agye waboso malaria how emu wana betena mu eduanu mra ho ayehye untimi nidi me se pahindi ya ba mixture na ubeti bia di ama wankasa ahofe bedwale awa ntamu a wote obi abehu se ho ayefe na hindi ya ba mixture sa ya duru a eboa obi a wonya diabetes ene kane no na eye nkokora yale ba ene no diabetes agye mrante na boso youth no ana diabetes agye o maboso enti sa wotemenka na diabetes agye waboso owa ekuro beton ho entimi nkọ eduanu mra wo se wona so soasoa obi na ekuro etimi ho no obi wo ha na ne so ate no waye basa mesrew eye diabetes na eye wo sa etete wo no pa hindi haba mixture kwadrasto obi ben wo pharmacy shop obi ben wo uduru wa so pa hindi haba mixture wodi ane so obebobo amame no wa hwe onua ni mu ye na fries eye soda na obobo hindi haba mixture amame no na wo so hwe onua ni mu ye na nipa bebre wo ha pressure how ma dwen pressure etete wo mo etimi srew utimi nka wie na pressure how adwena edura ebeboa eye hindi heba mixture wodi ane so obekọ shop bia ya to me say shop bia ben wodi ebowura ho wodi ane so obeto aduro no na onya akwadwero na obey discipline no wano num nduro amame aduro na amame obo so o pressure ehwa okocheki a eboro 120/80 na ekosoro no hindi aba mixture ebe stabilize oppression no ebe mo aye okay na oba hu se ahofe na be start edwale o ama obesi pi asesita etimesrew edura ebe boa eye hindi heba mixture mesrew ebia na bibi wo ho ana se opeye nnuro yi biatom gia phone number si na friend ya beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 85 56 93 35 0248 56 93 35 yenro ya to pete herbal shop bia pharmacy shop bia licensed chemical shop bia ban bowura ho ubenya ye nupa adodo na boye mrane ne se aduro ne ye ebi ato. Okay, me da se papa nyame nhyira se wode enupa Africa Realistic Ventures abraye yenhwe ya ho ne ye ba ye beto aso. Dr. Mensa wada Dr. Mensa back clinic. Awie Black Beauty wa ne yetie wo. Awie boko nso nye boko sa. Me wale be ma bia. Na me de minim se manya me dofo. So ye be yebun sampa na me de me ho ko shem. Ateti no haw ne amani hu na be ma de me afam. Me dire he ma be bo ateti akansa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya be ma no Cape Coast. Adata na me kotogo ko fantoma. Ti me de ntuma no ko trek na me ko hia no. Ti me hia no minim se me hia me kuro mu mfantini. Didima no odo me ko me kuro. Ko hu mebusuafo. To ko hu mebusuafo no. Na o so opem be wale. To mo ma ne 2 weeks, into 2 weeks no. Na odo na busuafo bae. To odo na busuafo bae no. Ana oso omo so ombo kokoko. Ti abusuafo me be wo fa no mo se da bi. Mo bo kokoko na wonko na wonsamba. Nti obotom ya ya de ho ade na fa no ko. Ti o san she 2 weeks. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mbe me ho ade na mo ni me ko. Na ma ko ba ma nde me ko ye na ateti ne ne ya wode me afam. Me so na me maame o me ya kwara na maame wuja me. Ti me sister penny na tete me. Oya ma ya de ne me ko babusua ma na mo se nya hwe. Ti na ho ebe ye kakranka saa na me ne na benya nkwala nyensa. Enti nkwala nyensa na di tuba tena Kumasi ha. Me nuanom bi wo Kumasi ya na me na mo so na me di tuba tena Kumasi. Ma ko ebe tena Kumasi afidi abraba no kura de kane no kura wo ye no kura afidi wo miamu che kane no. Wo hwimu a Bible sun be ensi na me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ono akwa na waba. Na me yin se me ba otoso 9. Enti me ba otoso 9. Ateti ne ya ba ma de me fam. O ma chop money. Me ba be ko school amia
meto books amia meto school uniform amia me ba she school atade kura na papa ma kola sika na o se nyam na me do ko school ntimi ma me ni sika me mfa nko school ma ma chop money se fa ko school chisamia me ni bi kura chisamia ntimi ba wo kitwa no me wo ni wie hospital be me a me that design na me that design me do no odokron na me turn that design 1.2 na me Akoma FM 87.9 Kumasi ye yi me a me bedu fie no na wotwemienu anadwo be tre kwa mu se me ku yi ni niam abobo obobo ana de ahye fiere bag na me hu ni se adwembo na aba ntimti wona me bisa nse na wo yi wo ni o ma wo kwan o se won hu so obi abebo prum na yesi ye koye adwum o baabi ti wona me nyana me baba ya na me se kohwe abontin ti me baba ya no kwa abontin na me bisa nse de ogina ho no bopun no mu nim no se ya bra no o se ewia mu ya o se o mo koma nso akoye adwuma me na me se yu na me se ne na ye man de nti wo kwa mankola ne tensiri no mo fa nko school se me ni bi wo ho me ni 1000 kra ho me kan 87.9 nti wo obepe jana bag no yi ni fu no botom no do to wona me se na fun ya wo ya to wo kwa se no na ye be frɛ wo so o se me kwa metobi enti metobi no afi de ode ne fon to wo na opie no koi mi ku kwa ya me ni se bia o kwa bia be mane me ma ko na wotwe aba na wotwe mienu aba na wotwe miensa aba boso mi aba be me mane me na wotwe mienu ba ma ko afi na ato ani ne ha ne na me ni se ko de kura ma utipaye me tutu mi pa me sa come the wa we need ya jira me na na me wo fufuro so na hospital no mo si me sugar wo fom ti aye na me da fom kum na me ya twensu egu mi so aye na me da fom kum yes me sugar no so ba ye chi se me didi aduane so na me nya bindi it is seconds na je se me ni so bire me na me da fom ti wo se me di akola na wotwe me me chichiri me ba hye me chi na me ba ka etia na me ba ji nsuo ton akura bo so me say na wotwe me nu ba na wotwe say me Marco, that's Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Na fe ya kwa je apotie papa. Ma no ye guswa ka o se exclusive vagina steaming. Ista na ba wa hunu he. Ya de beja de papa nti ko mama de akwa na ye steaming fine. Na himfi obibi anko ye enfoma fe ya ko no mu treat fibroid ne ma stroke ya de diabetes hypertension ulcer yam kro wo mu odro pa bibi dro tatahwe ya chese wo mu di etwas ye lab ka ho nti ansa na dro ne ka wo no wamodi nkaye nipadua no hwehwemu moja mu hwehwemu ansana wamo edi nro no edi account prostate say cancer na say enlargement Grace Gift Dr. Grace Board won wan kasa ne chain na abekọ no atimi abo mema no wase size ni so ene ekwai am say fine woman no wan kasa be idi atore nsem na wate adure no de afa na hemba edu size no say de open na say ma me mpani say yi na chese kama na bibia koyi edi amount Kumasi Oshim School Junction ene Oshim amam from kwano so abarakese kwano so warum krabata bako ho enkranso new wache motor petroleum bangro woni Family Life International School na edi enhwem 0543 320030 0244 126123 ufrepe Dr. Grace Bodu won wankasa ebeje wo so uwie pa mesi abrabo ihe ye so dia no pa ni aye kwotia heso ye ne egbo nso nwunu so dia na dwoa so hono so dia homache sa kodu fia na dwo da bia da wa hwe a wo makora wo won manim ni ade ne nyina no abrabo ne nyina wie ye asem na wie ye ene ba bia wo de utiri ebetom eno nti wakotela brochire etia agbomu sabre winter pa hwe obi ene wo kasa na no tuo ni adem na wo ba disika bebe fie no afa mesi di papa so na wan kukuru dan amfesi wo ama wo na ye obreguo eno nti na elder Dominic kwamna eje boaten anase building consultant kura ene oba be pie mu pa wo man Ghana mu a wo boam enkanka ne abogafo no makwatena brochire no a ene mu disika besi wo fafo so agbran no ma di ma no so boja wo no ma kire say ye disika ba mo fanye project ya ma yi ne nkwan no mo de sankwan ene adiam sere wadam ene elder wa papa ya chese ne wo boa ma obi aye fiewram edi free so benya asase papa ne yatwa blocks afei won makukuru dan no edi esi wo sade wankasa wo pe plan bia wo pe bia no won be si dan sa edi ma wo afei ye kuri dan no so awaye atotals ne atu nsuo e wo fie nyina da papa ya fa edi ato no ho so a obe ni nyina kama edi ama wo ene owa asase papa ye da ekwa ho a ene no wo ton pa ebo no eda fom afei so adehia mo pensase to e wo lake kwan no so say ye pram so
anase abrankese ene abontam ena wo hia asase ato a wose bi wo ho afa de hia mo adwoso wo me anase se ba bia wo na hia asase e wo adwoso wo me so wo mo se wo mo nsase eda ho da ban e ho so won benya asase pa ama wo eno ti wada ama se wo pagya dan de esi ho na wo pani papa pa batimi age no wadie e de ahye nsa elder esefre no e wo 0557 030197 0277 744489 0277 744489 asokwa ene methodist anasa pentecost asafo kese pa ya chese e wa sokwa ha ya makio temple bookshop wa ena be ho no machi akwan asafo market nso block number K34 e ho so won mo enkrabata foforo e wo ho no mom na sanso so ena 3p garlic mixture e wo adwama so ne de wo bia noa ye yadio ye nyadio noa ne no mom abre bia ho se de ho keka na betena sei e ye adwuma no a na chese e ye 3p ena chese e bo papa e ye garlic nko a kroje ena wo mo e de ye ene natural plant juice wo mo de bia frafra vitamins ene minerals a hyemo ma se ye twom enkanka ne vitamin C e wo papa we no wono mo nwan ena chese nso bia mfra eno ti bia no e natural wo be no mpa my immune system na jane na so wo be no 3p so ama high blood pressure na esote e fiti krom how ene ho yi ane nyina da ebeto ase de na nse wa kase atiye nti wa kase e ya boro so a mesra obomade man sanka 3p mixture na emo papa wo de no so e ye de no wafu na hura so hono na mfama gina yem na wo yi mframa sa no a ene 3p garlic mixture be bo papa de ogu nsuo ntentemo ana so ogu nsuo a wote ya menensa enka 3p mixture ne bi na entimi emo piwak naturals ene de aba adwama so na eba ne se opabia tudi a wo mai mu dani heba misi heba kolela kapidank ene angelos heba e ho nyina dam wo benya bi atududo bi a wo pe nyesa so de a enroi sa wo no bi na pe ho akwankyira namba ni efrem piwak natural e wo 0248 928824 0201 000021 eno akire so ene na Dr. Mafo Fertility Herbal Center enso e ho na wo bi bia da wapa woache awo ho asamia ne hadwene pa hwe oba bi pa se de otiya ko yi ne so ba ko pa to ho a oh ya ne hadwene papa mesra wo sa wo yoba na wo koso abu nsa na wutwa branko ade ne da so ho wutu nkosua no nko ade ene da so e ho nam se Dr. Mafo Fertility Herbal Center ene waba emema agentafo ne ahenasam sa so ene oba so wo de no bia na enya wo na emom no efichikuro no mo ene hawa be mo so a Dr. Mafo ho pa e de mam eno nto ba pie mu e wo kumase ne asante mantama de ye ntra ho emo bi mfa wo entwa yempoa ni ndro ni nyinada eye local herbal medicines nko a ene wo de ma wo kwapem so be fafuro no a na obe ma wo nro no ano no ma kwapem sa akora nda be to fomo ni nyinada e ho hyehye wo de agu akwam e de ma wo afa so wo ye be ma na de ne low sperm count ne ade so a bomoden ekọ akwada no watena fom a che no a wontimi nante no wo de ne be kọ Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo de adro be ka akwada no ama na so de atumnika atonso ese so ate abisa ba se wo mo ebe presby school no apepepe 0244 411099 0244 411099 0277 741618 wase awo papa wo papa wono na ebe mo awo na so enije ahye umfromo ma Dawood eba mesha eso ede Dawood 360 capsules abedwa masom sisi yade eto ase sasabro ne ade ebon galaway afa Dawood ointment so wa kwanchi etwetwe wo waposo sisi upa utepe ene joint ni nyina eye Dawood ointment ade besrasra so na ya ni nyina eto ase ede ma eno ne yakabom na memory capsules no na fefa ointment no so srasra ebe bo ma ye obia de ba nipadua so no ano etimi abrase afa Dawood eba mesha eso e ho pa ma lady a ebeto ase de na num ato a wontimi ni die wo bedidi no abore de ma mesra wada wo ye ba pemfo anase akwada wo nyanya emfie dumiensa ana wo ba wo makwada nufo a wada amatwe ho efri hom 0244 886437 0201 681717 yada se papa menia basapon ewo modi akodwa so akoma ye ne pa ene papa na fe ya beto ba pa mere
page omu kakra ema me na ma bedwafo emeje dwahwe ne nso ema me se wie eye Josie fashion na ama matade kama me de ahye no Josie me pacho se wo kwa wedding se wo kwa de eye dinner wo Friday wear wo office wear de wo de kwa yie be che se wo men school ntade bibia eye Josie fashion wo bedwidwa ma che se atad no se be ka se ready made so bi na pa ma wo we there Josie na pa mama me na wo time no go there no wo any jai Josie de bombo tie ndie mi ameko ai Josie ani ate enti mani wuti bi hu se na ni ate apa ni pa na ni ate awuda no se na ni ate enti me se wada bomode ya na ma Josie fashion empempam woni emanyina enfam okuma se bom so oni meet me the sports na edi ehwanimu Fred 0243 433 465 0243 433 465 Sanso na eye shi and it's your man she's a suna me make us nothing wa ma me reggae e dia she na wa me pa cho ya reggae o me mo reggae na so me ma me bravo oh ya dia adwuma no wati ase papa bi am ya di bebo so say ma me bravo ye wo kwa to mu say yes oba we nani ate ma ba wa bi free London buy na wo mo webrofo no no mo webrofo nye jai papa na no webrofo do no mo we so no mo we so afi de ma ba won see you we like you we like your studio your I say it's nice it's beautiful it's nice it's nice afi de it's what's up me won say akwaya baba we ya waka de sie susu ane ma me kro ne na mo yi wo ka mbrofo agi se ma mbisi se na me ba no osese e mo se ne ma me o ka o se wo hwe me se wo se is that Mako is that Mako na me should any ma se ka wo se yes Mako when I came I was looking at you sir I was like is it Mako oh what me can just I watch your program I really like it I like your program na me na dey she ya talk na me kwai ya fa for me tata me no pay salad no man wi no man for ma me tata me ene mo ni nworo ene na jai ya kakra wonte iti omo ba shize omo so beto nwi ni bi aje se wuti wa he dai iti bra na beje wo de na efa ko se wo pe brace se wo pe de wo pe bia short long enwi bia wo pe bia wo ba na promotion she's I can't see a promotion what penny ya tete so she's a just Akoma mu say for tete so ma tete so pasha start your promo no so penny ata eye she's Akoma Sports Stadium when Unity oyo no ene di ehwe ne mu nti de opebia no wo abreche babia wo bia wo ka kire na wo be ye na afi ye de abro afi so se unim obi a unim makeups ye utimi style chema ne ye fe pedicure unim ye che se wo boche na da ho wo shete na da ho na ehome a ye pe adwuma ye for work and pay wo askwa wo tech wo bomso bantema atonsu asafo ahensan santase wo ben ha because no wo stadium has say ya tempe will be a wet chichi ti unso betumi aya ya pedi obaba beto to papa tete ho na ye ya na pia gwa na ya chem ye ya na chem ya go ade ye na wanim nyina ye se enti betumi aya fe no 0249 155 776 0249 155 776 na na kwa mwakwa ba
Evangelist Akwaba. Nana Yore Akwaba. Yo. Yen hwe ye nua ba Mary. Ena ne kunu Robert Kumsen. Ekuya yanko. Ampa. Ne remfi. Fina birthday ho kire sare ya na urete afi ampa ba urete asa de won terre no ya frawo we show pa so mama asa de won terre minda mpanyifo bi ase krakona mpanyifo bi abe 25 years ni wo ma dum me pa de mu mienu afiri mu na eme ya fi se bra mbeje rade de mu ne so mi mu me be ya evangelist na ye wo ma me papa ampa evangelist Ike ampa and I'm a Charlotte ampa ono so be ye Methodist sofo wo mu ne so mi mu du o mu fra ne ma wo mu 10 e de me kan ho ma ne 11 okay pa chese dada be bia mo bia minim se sabre moni agi erade nhira mo de mo ye mo brabo na me ma Stevens nso wo tema ya me nhira no ma me nhira no na wo nhira Santa Baron Ventures amen ura Steven Samuel Edu Kwabnedu oni ni nua kwaku o mu nso aso mi mu na me nhira wo mu na me nhira me yere ne me manso birthday na ni edi no wa fa cake ya me manso no an edi fire no mo bra udi be sina na akua ne Maa Akos Oye cake ni momo babu radi nshira kuma mu nsem ne akoma FM for so nshira mu maso mi mu na mo de maka busuan yi hu na mi nshira mu pa ma for stine ni nuanom aja kofi asante na mi nshira mu nyina yeda mase se mo da so mu kura yi mu amen Maa Akos your birthday no na your birthday na enkoma meme bi Akoma FM 87.9. Omo nso wo mu hu yi o. Ememe bi nso wo mu hu yi o. Sesei wo ma wo yiri wada ne bodamfo na te ha. Ne hunu ye ma bobobobo ne ho ne se de wesi aye jijajija. Se emame hunu se ememe bi ne mama bi eye saa bi. No kwasem. Because enkole onfo mo mfa hen. Enkola nine. O du obedie de wode ko de wode ba de omu yesi omu tali shemba ko bayale enku se na face se so se de yesi atoto ne ememu no enya asem ketu Akoma enya asem ketu FM me se wo ba na wo ye ba kan na wo Ghana ha bia de mi ken wo betema ase emu pa emu ye friend emu sashe ba ko se ne buo 5 kg no what then anwa na ubedi ne sei ya nwa ne saa so ni o ya hu ka ho akra so ka ho banku yenka banku saa ni meko kura so obeto meko ubeto bidie sese mo ne kura abo aye den ya me wanwampo mo ne konkonte kura abo aye den Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti won kai bibi kakra wo dia se wo ben kra na ya wo bone e na wo titi fie na wo ma won tina fie e ma woni nka fie nkora no so mo ya wo bone bi enkola no o mo ya wo bone bi papa enti won kai se wato pa e de nkola ennan bi aguma mi bi so na wo kokra no na wonem enti se wo koin na abrabo ni nya yi a sabro wo chebeka bi chira wo yere bro wo wa wo tu 1 week or 2 weeks wo ko so pra wo ja wo phone bi amam no na se the strategy ni si ko ya ne de se wo bai phone na sen e na ono so de e da ho nti wo kwa wo de be ma no na wakọ e no de wo be ya ne den na wa adwena ya wo se me kwa me na phrase so na wonti ni pa nka wo ko hwehwe na firi hinfo eti me de me tuhu da me tuhu arechechire ye fani ni pawo se wo wo ho a anka ye be ya dan ki ye be hunu se ana wo be kura be cheche nka wo mai e be hunu se dada e bi ni ho ana wo betumi akọ afọ maso mi kakra mesi kakra na ka ona na mboa na ka watumi ayi oh enti ade na wo yese yi enti se wo de wo se wonya ene oba na ka yesra mu watiefo munti moboafo sese ya mo wo be ya yo kan ya me yam hye me ya ne se
na me pesa me poison me ho na me poison kola yeah and yes I crank come de ketu e be kwa kwaje 5,000 am pass wo betumi aye ode na kokra ma enye papers awakwasensa ye na ni ha and there no dey social welfare o but we dey no chese senko onya wo bia obeto akora na obeto Akoma FM 87.9 Uncle Roberto, no, what the I made not come will be midnight. Your back, no, obey to me, I yet, dear, me so neighbor 14 years, or bar, wabu born of war, and your general is over, and may be so you and care, and your general there, or would you crocodile or more 5 cities, 10 cities. No children, I almost would them. Yeah, I almost would the papa, and you can be was a common yano. No one won't take commodore. Not Nsem be uncle on a bravo. Media making you, sister. Sure, media maker, media and fat to win. You know, enough form. And no way to so who shall know to when now far. Why you be uncoye? Any who be a Mr. Pain for 7 a free anopa. Eddie Bessie, you bring a minute. What did he? I want a woman who said, "It's me, was saying, me free a kid ticket, a midwife, no Mijana, one baby, sir. I welcome you, Mijano, baby, son, or say, wine, a bell, what power me who? Because yes, will be a babel. Like, no, so you know, Mijana, no, a baby, say, yes, wine, a bell, one, until Papa Namara, make us say, a mea. So entina so obi ba your officer na ya hochire bebra ubonse ma ye very emotional because my fabi mu denti ya minim se de siti papa nya yizi na ade ahomete to ahwede nyina gu kam oh enne mi hu so obi da bia awoba me da me yo kete wa da bia na ade na ahwede ahochire nti se ma to obi ahochire nti me to ahwede emu adu enti enne yi a ayei se mi hu so obi to ahwede a mitu na me di akogo kitchen na apro na metu because I am the papa afi masi bisa me say na wari de na okwa ya de che wa na se me to ba ya nwe na apro ba se me hu say esu obi a maye bi da ni nti emu duro no papa na ha me ahochira yo me say ahochira ya ma me kamedia and obia obi ya kwa mama phone number ni santu dwabiem ebia na afe na wotienti ye mami Mary ni eguso se pa no adwuma e no obeye na amwam gas ye wafre yen amwam gas oye gas oven ne ho niema e wo bom so aha na amwam gas wafre yen nyame enhira opa ye da se enti ye guso 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 yes kitwa bia ensa ya boaboa no kakra ye betumi de ye hye ma amidwa na wono so anya bibia ye e de ahwe enkura no kitwa bia ensa enkura no kwa na ye dwene ho se dia kwa ni sika ya kwa ya mani 50%. Okay, 50%. I mama for Pastor Julius. Hello Pastor. Akoma FM. Papa me mo heavy. Mama de sebru. Yo mira yenkwe. Ma mama mi ami ya evangelist happy birthday kasiya na dam ye dine kasiya pa o fie ndi na me kwanso. Na no question na say ahotre bi me ra ho ne sister Nsem me ra ho ama na de na pie kana na to aso kakra bi ma Bible says 2 heads are better than one. I said ba ni ye chen ba ko so mbe nu na ma se e ba me se ahohie mpa ba ko bo ba ko se ba ko ko ta me ma Bible says ba ko so ba ko mu eduma e wo mu sa ahotre eya na se papa ni fia man ka mu ni de bi kwa ka o na ma me na mi hi so o kura na o hu so me kuru o men chen nso ahotre wo ye so ma e no kwa ya re tete de mama mi e no kwa ya re tete de mama mi
Mini adequate opportunity. Papa is more. You know, Chira, one cast, you know, na said you are your Berman point. I said that ball the mass, I'm your man, doing the pieces. I don't know, I don't know about who's Gania, said you are bound a better 7.9 Kumasi. What you Mr. That ball, Berman, take a Berman bread or I have bar. Berman Baman, Berman, and Yamela to be. Now, who moves Gania a Brano, now Obama, they are done. My men have been careful. Now, you need to have your son. With Johnny Diana, who will be the name of the I said, yes, but Papa, you came out of the video. For the big players and Koran, and then you are, or the other people, because the man or not seems to have other good which you are there. No, means of Brahman for you, Brahman, Brahman, or Coupon of Yakutan. So, you are the you would be a son of that. You said, I would sort of way a Burma. My Burma, I would say, what? Na oni masasa o ti ke wo to mo ya fa pe na oni se nko na oni masasa e ti se pe se de ba enti mi se de na so mi na mu no na ma sere papa no be o shi biara on yo emra na nyame ade ye tefo ene ahfa so mo mo bo ba kaka sai yen so station kaka station we bia no ye de so no dia bo ma mi na adwuma o so ye se pan no e ba timi aye amana bo nti be wo bia me sere no ono yo emra yeni nansia na fe ko de fa so ye tiefo ene ma wo mbi de na fe kan de fa so me boa ye bia no na onso e de aboa ma mi ma me dance papa Julius Mama, happy birthday Romeo na diaba enkoma nana ma every year Lucy or Queen Lou asafo Iceman hello FM NNA Oration nti ababa wa odaso yi happy birthday enkoma DJ Romeo enedeba Mama trona mu aka o se de ohun mobroni mobo o de fem erade Mama ya na ahomete meti anyina is the kwa me de so encho na me bo me na chese na me nya kra me sore pie in fact oba ne started so o kasa na kra no e ho na me re ho kese say akra 50 pesos Mama enemre mu 50 pesos enkra me ensa 1 cedi de aduane na omode koto 14 years na ma me ne beka say to de bia banku ne kro say mokọ amokọ pe ba bi ntina mo na fofo hu say de be ya mani mo mfere in fact Mama me raho fi say me hwe me ba ohema eko school ska me de ma no na obehwe say akra 14 years ono kra no oso no sika ode kwa na 14 50 pesos den ya Mama o ka baba wa oba ha o se ne mami 2 kwan ti na ne papa emsa ware ni jai kakra bia baba obetina he kon kran boy won so say bra 33 years no what all man ne kakra he enu to fa ho ne daaye ene ne woye enti na makai sa asem no ni ba enti se be ma bi hia no no ka cha ne se mo ho kire mo ma me mbo akakra na se akra na adwen ye se no de mana otimi de ye na ade nyame kra mfafia wasa akoma ne yare mpo ene na me dwen ho Mama ye besre so ye be ma na hwe na ho nso ya enko wona na won kra pore nnan Mama hwe ma mi o tie 51 years mama ne sa o mama ne sa ne ho efe papa enkra for 51 Mama oye hard working woman sanka nyame won se ka sika wo ho a Mama nka ye na ho ofe mponi o sika ni ona de be nko na 2 weeks dey akra be share chire se me ko didwa nam se me mba be didi enti papa ba bia wo bia nyame hwe wo eye wo se wanya ho wafa ho eno na kan wo se wo de wonsa e na wasane na de be cheche ni mienu na ho na abehu na wo de ka be your house husband so de fie ye nya housewife no wo be house no abesisi niema ni nyina da wanim ba bia wo bia no Mama mi gidi se wo hu de ekoso nyina ena wati de ekoso nyina na eso so nyame engu maame ani maase ba bia akone na mbia nim se ne nkwaje bre na aduro no etiefu hu ye mobo ne ehu ye maame mobo na ye mowa no ne nim se nyame be hira ye nyina ma kakra we ya na me ka mere aho evangelist maame ya baby dina woda wota hwe ye pa abna se wa dwomo owo kas Anglican secondary school okwa sorry wo Better Methodist
Dr. Kwame Kro nyame nhyira no ne ofa DJ Romeo na oh man happy birthday and I you aba Esther Asaridansoa of Beauty Boss Natural ono so odi na woda ne awurade nhyira mo nyina mo ne president na edi na nado enso ayi se ntiri modern odi a won frɛ obi a na nado di a won frɛ obi a ntia se na magya nfrɛ nfrɛ ni bio me nfrɛ ni bio ma menka ketua bi ensema ye nua bayi kan nyina se ye no kure pa dia be ma we wiki do be ma ne wiki na ye nsre ne en kankyere meme wa bontere se emfa obi ba mfiri kokoso nko janu sumunu suburani because sister yi kasa no sin na okura sika o ya ode ye na djuma okokwan so okonu togo ko fa ne ma ba nti wa fa ne sana wa jana de so enti se no akogya na si ba bia enyi enti wonam ba bia won nami wo ohwe ye wo hunu ye wate man kanjo so wa wuo men kanjo so wa yira na de wa yira no won nanim be bi ogina ye be sere ye nua ba se on hye ne hode no nyame a o ma na dwa betoa akoma mu nsem se nyame be yi no be hye ne nyam be ba se papa ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsem djumadi no a ena waso eguso awutie no yenko na fe yenkodi enkomo kakra emfa emra eba ya didi aka nyina ebeto amoso bema na memwa ha ite se yekɔ Faith Homeopathic Clinic eho ena yedi yeni eche mira emwa ha wie ejo so baba adomni ahwe bema na memwa ha se Faith eho te say nyame adomni mo mpa ebo dwumade am bonti yenso eho kama pa ye de nyame ase papa adwumaden de mo bo because wona mabere waba woni mi se mabere wano no wona ye obagine nuro bibia nom wo ye kama nyame enkoso enhyira mo pa enti ene enkrasem be na mo de free home aye ye bedasi na ya chia hwefo ne etifo na ye de nyame ase odi abedum pempen so sei akonya odi ama ye be fa akonya yeso na ye de nchia so nko ama ye branches no doctors ne nurses wo ha omu di dwuma so nyina na ni nyina no se Faith Homeopathic Clinic ye ba gana na che na nipa pi na nyame nam ye so ya so mu yade a ene nyame adum nti obi a na yade wo no so ebe 10 years ene nyame adum wotumi asori apie ekwadwuma obi a na ne fia 87.9 obi a na sciatica nti wotumi sori nyina wonante otene ne nemu a entene opomu a enko a ni nyina no nyame adum ne wotumi asori ni nyina se Faith Homeopathic Clinic e ka ho asam ne yedi fidie na eyi adwuma yesa yade konko yade bi oni padua so bia no ye besa amanako eni nyina se yade konko na ko yade a ha ganafo eni nti na da ye ba ye ta boso se yade konko no obi amfamre yen wonu no madu ache ye obi bia waye na so yade no seleda so ho a enko ni nyina ne se onya ba pe Faith ye wonu pa ho a ye beboa na ye dia mo ebekon yade na amanako yade ne de yade ye se en chewu ni padua no se yade wenu ne bekun you fidie o why dey check you pedua 36 organs wo ba won kan ya de afidie no na be chew ya de wo to wo hwe fidie fidie ni bia be hu bi e ba screen so e boda ho wa be hu bi de bia be bia ni pedua ni ya wo ya be bia ha wo no e be kire na mark ne wi a print ya record ya ma wo ya de wo ni pedua bia fidie be print ya ma wo ni nyina ne say wo be nyidie wo to gidie na mo no ba be den fidie no so me de number ni to bia bia wo bia no so fa number no wo ya wi o fa fi say ni bia ye kwa ye ba ye didi ye no nsuo ye home eni ma edi mani pedua no bebebe ho a enye mani pedua no ba ye ni pedua de ma no enu ti ama edi ya dia be ni pedua no Ghana ye peme kwa ba o we dia matisem ye mia nso me metimi akwa ba ni nyina ye o ha wa be ni pedua nso a we ni ba nso ni pedua no wa film obe film no obi ti be bo so onyare no wuye na ya de wo ni pedua bo ogin wotini ka say we die metimi dia kwa ba me so me di number ni tu dia fa na for ma me o nana o papa o nua o yire o ba de oyari bia wo fi obi afan bra fi se kwan fa so ya sa ya de no enya de a obadwene ho ate ase fi se ho no ye fa kwan pa so le sa ya de number ni 0244 58
38 59 0244 0244 58 58 38 38 59 59 Tigo line here 0275 0275 96 96 94 94 14. That's right. 0275 0275 96 94 94 14. Facebook particularly the kayaka ho asem no ye bi da na eguso ayeye ni nyina ne se wo de any stroke aka wato wache on sada o se so da ho ye ho bi enye ye ya kana na dwen ya o da wo yi o jana na ya wo hu na no ma nsuo nyeme ha no stroke no fa mre 87 and the wo so wo de mo fa mre message say stroke no ba bi adu na abusua bo mabu mo fa mre ye me so wani no enfa drum so yenko ana Ghana ha ye sayade a eni hu yade no ye sa yemfa drum wani so na nso de ti bi e beko fi say ye ho ne mu odu ade begu so wo ba ye bo hyi wani ni so ama ye wuru wani ni so bia ye do akoto afidie ni mu ama afidie na twanuo e de ama wo enuo na etwa ama wo no onko na bitumi afa sa no fi say afidie no twa omogya unsuo wa ho oden eso na die twa aduro ti obi a ni ye ne ya na sa wo so ani ye wo ya wa be say afidie mu nko na bitumi afa obi antumi mfa biem ti so the afidie no so ye bo wani na tesi so no wani na punsuo no unsuo ne ni suo ta so wani no ota posa ade be wa hu wani no adum afra uye bibie ye ya ye sell fabra betan ye ye mo rupa messe say bema o meme o sam no fom o bema na fo akakitua bi ensan gugu ho o bema no dwon so mu hihyew o ti ya o bema no onu oba kuri hye ma o ti ya o enam ya de na wonya no fabra betan ye oba nso nya nam ya de fabra betan ye number ni 0244 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Emma Kokobe 18 more. That's right. Your Santa Maria Tiku Junction. Message say omo mo ko Florida nyina nko Poly Junction. That's right. Bank Managers Road. That's right. Talk radio phone nyina ntu mi kan ko eye Anaji. Police station in Chompe. Miss Obra ni enche oni peduan mo sabre Reverend e wo hasi onu so de. Kakra me dey so say sabre o say ebia ya ba bedroom no. Enioma miensa e mani papa mo de wie pay ni nyina no. Research am ye hu say chemicals are penetrating. Yes, you are penetrated with chemicals. Your frama are polluted. 2019, United Nations is celebrating World Environmental Day. Only the two Jamie who say about 800 people, and as a result of pollution from a Bonia humitino, globally. Now, and I'm saying to fight homeopathic clinical. Yeah, the FDA be about a detox machine. Obana betnas FDA near the belt and a bomb. If Fibia ako ni pediem. Se fa wadriane on from and say the residues of chemical drugs to be our condom crano. If you didn't be chinning now, if you pedri. Now in your tree, now you check your escan and who ya rea a woni pedremua. Ye bema in one kitten. I'm water free. Ya real beer at now so and found if you do ready. So when you obia, you did not to a drought for more than 1 year. The patron my name Fate. And you quite so to me dead drought for more than 1 year. Now one tall now dear the beer will readdress because if you mom you say a drew beer no especially chemical drugs now sir a child na chemicals and say continue pedrenim cha it was so bonia and also the bro it is a bushani be at the diabetes a dose for many years now the huntimintona the so fanebra faith homeopathic clinic yes sad diabetes etu asie kra obed live normal life edi oduane akwaba onnom aduro bia say the bia onnom no obi anya ulcer ade bia to we mu ana ubufa so ulcers bra na yenshow na yensaw yade yare bia how say ye stroke and obi anya na no tinsuo obubuaguo na no na chia na nima chia momfa ne mra yare a wo de chini akoba bi bebre a yentumi nsa no yese bra faith because oba nyame adom ye won fidi a e be scan body no akere adekra ni pedua no pote na onim say yare bia won kofa bai e na ewo e ba ensentrene a e de bar boni fe no symptoms empempi no ebinom be ko baabi na o makotwiti symptoms
say wakɔ yare bi aba ama wani so ayɛ red nti wonim sɛ wani so red ne kɔ a ho atɔ da bi obi se painkillers na sɛ okum pain na na kɔfa painkiller na de kum pain na yare na kasa so yɛ ne den men kum pain na sɛ men kill the pain bra eno na ema ye hu se oni padua no bibia to chima o de oba faith kra on ka yare ye scan ne ehu wi a according to symptoms and answer nyoma dead no ye be ma onu papa mo no na wi a wa bo se de na oni padua no ye wansa na wo ba no o ko no na wo tibia papa na wo ye bema na yare enti o bema fon ayigira kra che se wo sho bema aye kitikiti se okokromoti che se o ba kra wa wo no ne bema ehu ani ka che wo de be so bema so mi kan bra upon all the responsibilities ni asudi a wo ye ho adwuma no se wantimi ama ye ni anye a odofo ye be ne namoso etietia ofa hodie so enti se wo ye bema na yare bia kan mre bia twam na akofa sunsuaso bone dia bre o mema sem pese wo ka akire but entumi nye ho ma wa fa number si ne fresh is ya 0244 583859 0244 583859 and now say 0275 969414 0275 969414 yo okay esa oba faith. That's right. Nyaminsha no na meka che won me say faith e wona mabrewa ekɔ na duro na oto ho kama eno nti bomodia ne ko faith fa yade no ekɔ na de ani ehunu ne edi ho adanse ma me fa kai boye free aposifo aso ye emfa entudwa aposifo ye we bekwai ese ye fa ntu ya dofo ye amu wachichi ne benche ye anim se eye February bosume ne da na to sonson eye 7th February na car ball abrantie bia se wo hwe de tipenso na wadi mfie be se aduanan ekro car ball no wo dominance eye obuase kwantempo no so dominance na car ball no na ball no mo man so de ne ko hospital na so ebre okoduru ho no otoa nananom wo ensia do na efiri wo no won ma hwehwe na kira kwan ya won mu ho no esan se wantumi ankasa en wadi efiri mu ewo ayaresabia ho ye bekwa municipal hospital ho wadi efiri mu ewo ho nti wadie ye koto asrepa se wobi a wodi hie epieye February bosumi ne da na to sonso wa afimu na bepem na 7 February bepem ne na onsign ma ye no muhu na kira kwan mo fe na munya no mesro momodian na mo fresh number C 0243 807703 0243 807703 and 0591 830 308 0591 830 308 0243 807703 ubetumi afesa numbers way no makwa akohye body no say yamodehia motumi afa no akopene krabre obapama yankwe mami yo etini work scientific clinic and diagnostic services so any doctor ni mo wono ane bone mrane say womb and the penis repair hono mekan mani age papa na mse baby hono ma wono de nkatimi tom na so to ma ire so aboso ba ko mienu pe na sa basene kwa ba say hadwene papa wode no ene bia na ano aye mra no tifa kwai na womb and penis repair no one repair ni na kama enfama na meka penis repair so de abembe misra wada entina ho ma bibisa enwani mu ase be man sa ya ketekete ana so wode no ne mu na aye mra bi o ha so pa na so janim so hono ni nyina da be repair bibia kama e de ma yade bia de wodi na ya korankoro woni padua mu no wode be ko awo ho asem wote te ovarian cyst and fibroid nyina wonom e waduro papa ya modi to ase e de ma wo Kumasi Atonsu Monaco Junction wani adansi Rural Bank no edi enhwem 0244 087687 0279 087687 wo frepe Dr. Nimo wonwankasa ebeje osom
Dawood Herbal Hospital the Dawood 360 to see yade ase what the aba adwama so ntia no kra de na chese bo moden na wonsa enka de na ansa na no Dr. Mensa Herbal Clinic wo kotwi woni Guinness Depot no edi anhwem stroke hepatitis hypertension awo ho asem asthma entihye yade enamusa yade any prostate yade diabetes de nsisi ge ne yam fichikro how any mu ye nyina da edupapa wo a ye benya bi wo Dr. Mensa na kachem kidney ho hawa na nse ama onase epeja ni nyina da bomode akona Dr. Mensa enso no enfama Samek Retimum Herbal Powder ewa dwama so immune system booster papa eboa ama asrafo nipadua mu no won manya hoɔden agina mu na so brane yade ba ya pɛ ne ne won matentam afa de ne re etafra de refie honhom hawo a kyese wo de biara da yade asam hia egya wo na refie so Dr. Mensa ne dro ya wo de ba dwama so no eno ena edi wakagina mu kotwi ya ne Guinness Depot no ena edi enhwem 0271 173 0245958768 ofrepe Dr. Mensa Ejoso. Okay, mame fa we enfemo ye miankasa menua bema ba ko ye friend no Mr. Augustine chede na Mr. Augustine ene ne ho kani etie na meka say ne mame eda form nyame ya domo a memene de edi animu ya ye 1st April ene wode ye mame oba penny ama kunadu ye ta friend no enu ama ye de no ebeto empemo 1st April ya memene de ya house number plot 17 block 38 house number plot 17 block 38 ye buokrom A line abase free 4 am dikosi 10 am na ye bema ne so memene da no e de no abatre de emusie ye na oba pani amakuna de twafe ne enu ama ye tumi abepene krabre ne ye pene krabre wi a ye na ebesa so ato santene na ye san ekwa Presbyterian Church buokrom A line ho abase free awia dumie no dikosi anwure no nsia na yakwa ye oba pani amakuna do enu amayi na kwasi adanso 2nd April no kwasi de die anu ya no Resurrection Power New Generation Church Otafokuma se ehwo ne bekwa akoye na ase asori na efri ho a yasan aba betna se biem memene baby a memene dan ye tena se ewo buokrom A line abase wa na fe aba betwa eyiya no sunti mia nkasa menua bema penny Mr. Augustine eni ebusheni na se memene jam ye memene jawe ene kwasi adano oba penny amakuna do enu ama yentumi empene krabre Richmond Herbal Center so kwa fonko ne samna no ebi eda so wadwama so Akoma FM ye fondex ase wo ba bode ubenya bi dudu obi ahoye bia no ubenya bi papa eno nti wadwuma dendenti abre bia na honam tutuo no ekwa fonko eno a honam ya etnete sisi yade etnete afi honam no wodi no honam no abre bia na eni no aye kuruchire wo pese wo skin no aye smooth kama edema wa ene na ekwa fonko na abetede abotipa ye de ntrita pa no wo so de no aye ekwa fonko samna no ye didware ye sanso de srasra ne padua no ye fro no so sei ye de srasra ma no fibroid nyina enane akwada tinu kakawure eno a ene ye de srasra ho afei ma be ko mpaso atimi apema konkania ene na chese sisie no achi wo de be srasra ansa na mpaso gro no we frase Richmond Herbal Center ene de aba adwama so 0249 186845 0546 840846 ye kwa wie e wonana ye bi na so ye awie ye bremu mesem how bi aba so wankasa no wa hwe abrabọ na atim se ahonhom ne wudi papa ahonhom ha wadwene se eduabo anase enome na ye bi se brai woda ne dua no de amam afei enome abusua pam bia da wuti hyase a ese edu abrabọ nya biada na ye bi behwe na chese sa abusua mo no me ni nyina da wo yi wuti de efrasem de wo to kwan a waye ne nkrata asem wo no bomoden akọ na wafa bibia toto na kama ansa na watu nan ade asi embassy ho eba sa no a brebe so a kyerese wo modern krata ne beba no na visa no ebomu a enije eye wo de eno ti bomoden se wo firi edwoso anase enkra kwan so na eba ene yesi ewa dwoso na bisa woni elodi afijase no fa bi pe na chese wasi ewa aguna saman ye bisa na ye bi junction na obi a enkyere ho afa mo so amofiri amantama hodo mo na eba no wo bedru kumase aduma wo fa afijase ka na wasi ewa aguna saman 0243 134535 0557 667510 yo ama ya da se papa pasa odi akodwaso na
ene yakoma ye ne pato ye be kwa homa ne so na ye ne afrefo ne etiefo nso e di enkomo kakra 0322498035 0322498036 0322498037 odi ne ba bia afrefre owo me ayabako mama me say odi ma me to buas no atede o me pa because ebia ye man pa body no me ensa ena mo ma no aye dia ni humulai na me di mo so atede abi nti mo mo ba kwajo ba na me di atede ko ko to small temper papa me am so for me ye me so na anti me so for na so na ma ti change me di bank na kaka mo kan se na me fact ye pa ni me kai wiki bova tumode pop so no ba wa di 20 years ma wo kwa ni nsa what you must have udidi ada sorry abren kwa no adin tira emema binum so ba woman yes amame into eja wo how we ma ye ma me a wo play 50% die ne beto no papa wuti a wudidi edawo enti wudidi no wonka me se ebiasom sike wo pa na so papa he wa ozu menye enho no because the ya am na ka say papa na di ba wi ase wa he no so ni ska pedum me hawai wo mo be wi ase what matter awram atin tira wo yesa wo ni papa bo semta wo ni power bro bay ndi na de bia ile ma me mo e ko me ni no e ma ne ko me ni je me ma adai ni ya be ma e papa bia na be so ma na e ma me no bre ma ni bi yami insha papa pakwajo we be afraid kafra went to me and you so 0322498035 0322498036 awuchenti ebinum adro ni amaye manyina bia nom na wonum nyina akojo to within the baby afrefree hello within the baby afrefree okay yes 87.9 okay on sene ho dem da say within the baby free I'm line no we no ha me within the baby free hello within the baby free baba kuma ho so a champion bro from Kwame highways mo asuje kan wate ya makuntala na yawo wonne ukari sadina ana on banana omo Amsterdam ko bo for this year mi chaw mpa why na obakui e be siri nya be ma no so ene ye hwe adidi mu kura na adidi mi nya guru so na uka te wo anwa mu kura no a wanzi abe se station ana aso awu kola mi sa waje moje mu edi ode no ba no wonye so edi oba no kola no mi sira mu se mu de ma mu gafi mu awu hwe mu ho se papa ya da ho a ho na mu so bo ni tianeka why makramu yami insha papa pe champion din baby afrefree Maa Akos mai mejo sumame iko ni abapa si yenko me so na maka temi ni aba ne so onya abotre na won se nyanko fo ne nkwa ne panyi oni ya ni se nye se ya ebe yi ibe maka so yami insha pa si kwani hello 0322498035 Odin baby afrefree Maa Akos ni ka so fi enta wo tin dem wadin okay mira yanko Maa Akos ye me di so papa super ti Maa Akos ma for line ya mi adma Monday na ma ta ka ma na da ma na ma Pastor Martin yami insha ye do wano ase pa Odin baby afrefree hello within the baby afrefree okay yanko Akoma FM 87.9 kasani entie Pastor Nyamisha mo kwa no program amoya wa ma me de nyo botre ni akwa nsha ne ma ne da chinda me be se ne wani nyam wa mate nyame be se ne ho ani nyam nyame onsraw ni unkran hye within the baby afrefree ni aba ko ti aba bi fa kwata papa ni aba ma so wa santima pon ko fia e pata ko ni aba ma me ma ni mo be dwafo mo ni adwuma pa na me fa ko nya so ma me bi ti o pa fen ma ni no
enunka mamentia pa woni lebra kwesi mamentia na me no drago atono so atine ba pe no ni sapi o ma de bro mu tie dendende mimi aba mimi aba ma na mke bibi kakra che no mimi aba na sa ho tire mpo aba na so ko be bia ko de duma etiye ma ni tu mfra no kama ni nya we tire kakra na se wo hu chu ko na to tire che kra se bi se wo bi tire akwa ko soa wo bi tire akwa ko dipa mesi foi wo bi tire duo mo chi anya we ko ko bi na etiti ni sibi wo yi 20 kwa di ama no so for no de ma ko lani a wo mimi aba mi dire se kebe bua na we atuya no we gani busu mi mi ya mu ma mi nti papa wo da ma wo da e ma ni yo de so bi se bi e keme me bi no wo so ya se dem na na ire ka wo so ya e so se ko le ko go so nti se nya be ma no wo mra ni ma me no so wo kana kuma to ni yem wo nya ko bo le hwe nipa je be ma ni susu so be ye no enye sa no nya ko po e gini nti ma no wo kana kuma to ni yem se no dia be da mi ni aba ko so papa bi na be gafo ni etie ko die kenye tebe na ko po be pa na ni mo ni su we da ti mi aba papa bi me enso papa menu aba ma papa we didn't be free ya tana awud me kada fu kanta fere na bago da tana da ko ala ko sani enko ya min sure ba de ya na mo awade anko una be de fere na mo ko awade anko amen dan na wo awo ke na be che ni kapa ko be ta se ni baba ne ba ya me enso pa we didn't be free Makasa free atase ma me enko Wesumi enyina so kafra. We didn't be free. Hello, Marco. Yes. Imagine a book in South Africa. Okay, imagine I enquire. Mama, many of the answer is you are learning Mama, so you're the river of the town. I will also Tanima. You are no one. Imagine online no mun yenti man to the work ani papa. We didn't hear my buy yo, yepe, yabajama koda no mbese. Let's open and I'm not going to know who it is. Anybody and Maria come and will be doing it to me. Imagine I am Mate Obapa Jina, Yami in Okay, Yami in Shroud. We didn't baby I free. Make us a few the gentleman. Okay, gentleman. The Martini in my farm. You see, Mamma, when you say, Nya, only a chasing, you probably have the house paper. Yami in shower, Yatomas, and so Yadamase Papa, we didn't baby I free. Andrew Shulika and Mani, but I see this in the Andrew see uncle. Marco, the best Rebemano, said the dear Diano, the sea abeg. It's a plan you like to me. So, what can be popular? From the Papa Rompanya like I said. Marco, make you my duty to so. Balance semono any party that Timbalano. So, be a woman who every much not a Maria. If it's not that you be unconscious, this is the brain balance assassin. Now, what a cat. After you so my own word this year. You the balance to party the Timbalano. Marco, if you are this year, now of course, I say, when I say Timbalano, who was after you. I think almost a woman. Okay, Madam Senior, what can so a woman pint here, Besha Shachre, near show within the baby are free. Hello, within the baby are free. Marco. Me pacho kasani yanko bafo. Yo, we dem pacho. We say I'm going to shiramu bebe. We do my family. I'm going to shiramu pa. Emme, yamin shiramu. So then the baby are free. Hello. Akoma FM 87.9. Hello. 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 Okay, Kafra ojina so maintain nka wono so entime nka medin ede Maa Akos program no yakoma mu nsem e wa 87.9 FM wo hwebi e wo Onua TV, Rabi 1 TV, and afi wo Sacrum TV, Facebook, YouTube, and afi TikTok nso unya bi e hwe ho. Nyame enhira wo, nyame yadom o kina so e ye da fofra onyankrompon ahyehye ma memfa de otwato yi kura no ha ma adwen pa ma fa no hye obetuma tum within the baby are free.
Hello. Yes. Hello. Emma Kasani and Dini baby are free. What did my cousin? Okay, me right, Yanko. Then I know I'm not a job about me. I say, or say, Bemano, Anya, dear, Yamin Yadumachna, Yawada, Kumem, some Jumedi, no, your best sign a day about champion. Yadamunia say, I'm a monitia. Ye jamo, Ed Mama, Ebusia Penny, Samia Champon, when I quit him walk on 4 day. Akoma sports, the powerful sports at us. Akoma FM 87.9. This Akoma, dance your night to me, that's in our order.